iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Kunakat, nga da ka dito'y munig. Siyempre, matahan. Kaya't ko may matang ti proclamation da papak ang dagiti daduma pa ang nangabag a kandidato. Nangaro na ti best friend ko ani Eloisa. Talaga mata, best friend kayon. Wan, dayawag lao na iti kinahambol lata ni Eloisa. Wen, sana nagbalbaliw. Nga ore adayon tinagting na. Sa balin ni Eloisa, saanan aday di sigod a katulong. Katamok, ad-addamanan ngay ayatam. Anya, Nagbitaw ka ditimbagak, Jonas? San ka diapod mo? saan kumat nga iliblibak kada kayo tiriknak kan kuana? Ngam sa bali itan ni Eloisa. Anya asabali ti kayat mo asawan. San na ta nagbaling ti amok? Hambal lata. Wen, ngam namin anon nga imbaga na kanya. Adinan kayat asublian tinapalabas mi. Kasta? Saan na kayat asarkan tinariribok a relasyon. Pagkunaan na iti kasta. Ngamin, amuna adilata magustuhan ni mami ti relasyon mi nga aging gaita. Ngam, adda ka di ba aramidan ni mami no talaga nga ilaban mo ti relasyon niyo? Mabalin ko mga ilaban ko. Ngam kasanon. No saan na kon nga ayatan ni Eloisa. Anya ko matilaban ko. Jonas? Siguro, agsubli aklangan iji Amerika. Kayat mo asawan? Panawan nak manen, Jonas. Muni. Mano ababoy ti maparty para iti blowout ni Insan Eloisa dito'y balayda. Unya rod, di na pala inggidan iti blowout da amin nga agkakadua anang abak. Sa bahalin to kano. Sa bali ti exclusive a blowout na iti balayda. Sa bagay, ang damat kidi kwartada. Kinadagayan dagiti nangted iti donation. Sino kumapay? Adon tinag-donate iti kampanya da. Amok ti may sa adakkel tinaitulong na. Sino? Siyempre, ni Jonas. Ti ex na. Nangted lakit di manan kan Uncle Ipe. Uwan paiso. Kamusta damatan? Awanan. Narigat siguro ta aggayim matandain San Eloisa kan Monique. Uwan rod, inal daw idi asumursurot iti kampanya. Imbaga kanu pa yan ni Insan at tulungan na ni Monique. Tapno iso ti pangibaw inganan ni Jonas itirik nana. Imbes ani Insan. Talaga nga insuko nan ti pakasak nan ti puso na. Isumot ti bagbagan ni Insan Eloisa. Saan lang na siya? Ni pa'y Uncle Ipea. Naibaga namat kanyak idian may papan iti dayta. Ti pa'y lakano panagserbi na iti umili, ti pangiturungan na iti imatang na ita. Wana, nang runa kat landslide ti panangabak na. Ayun Saan na atultuladan dagiti daduma a politiko nga itayab ti kali dagiti karida. Mapanak iti blot ni Eloisa wano Councilor Eloisa, papa. Awan na. Dagasan na kano ni Jonas. Pagpaiso? Uwan, papa. Dahil tinagsaritaan, medical man. Oh, maragsa ka naklaunay. No nasaya atin tilinangan nyo, iha. Kat mabali na dayta tirugrugin. Ang nasaya at alindangan nyo. Hopefully. Ngamin, napigsa ti endorser ko. Ano yan? Di kaya't ko asawan. Di mangbalbalakad kini Jonas. Sino? Ni Eloisa. Anya? Ni Eloisa timang tultulong kin ka tapos kinawatang kayo kini Jonas? Yes, papa. Kat sana makapagkadkad ni Jonas na ibaga ni Eloisa ngagkuyog kami.
Anya, kaya't mo asawan. Sandan asilpon tila palabas na. Sigun kini Eloisa, saan ka nun? Ipamay sana kanulangan, ti imatang na iti panagserbil, ha? Oh, nasaya no kasta. Tapno sana masayang tinagdakal labotos na. Oray na nga itong tinagtang ni Eloisa. Nakitak pa ilang ti kinapakumbaba na. Kasta ka di. Kat itapailaan. May bagak nga adayo ti magtang na iti tayo akti politika. No saan dalakit di pagkaramidan iti dagas? Mabalin. Saan ka di alas term yun, Papa? Awan, katiti sumaruno nga eleksyon ni Ninong mo Gonzalo Tindorso ka para mayor. Kat, adda ko may bagak, Papa. Nandiyan na ita. O sige, basta ka ba lagi ha? Agsardin kay to ko man. Agina na kayo matan. Munik. Kat, adda kayat ko agbalin abi si Mayor ni Ninong Gonzalo. Sino? Ni Donya Candida? Ay, tamo kag kandidato matan no sana ka tumaraypay. No ba kasta mabaling ko mati bumabay ti pwesto. Kas kumay ti busy mayor. Saanan, Papa? Enjoyan yan, dagiti napatbatingal daw yun, ditirabaw ti daga. Anya? Lakay kayo. Huston tinaunday a panahon na panagpaayo, na panagserbiyo ka, dagiti kailan tayo. Sige, iya. Panunod. Saan nyo na panunutin, Pai? Basta, aginana kayon. Sige, anya di kinunamitay. Sino ti kayat mo makatandem to Ninong mo Gonzalo abi si Mayor? Ni Councilor de la Cruz, Papa. Ni Eloisa? Exactly. Talaga nasingad kayon. Dinto tayo di katipang pangtampay. Ano maadaan damanin iti relasyon kan Jonas? Kahit papatayan mi da? Kasta tirik na, kidi kasaksakitan, tinaramid kanyak ni Jonas. Ngam, da kayo matlang tinangibaga kanyak idi. Asaan ak nagaramid iti dagas. Buwan niya. Katagliyaman na, tanaka-amiris ka. Mapatkan nyo ka diti kitaw ko, Papa? Sige. Pagsaritaan mi kini Kumpadre Gonzalo na ita. Nay, Uncle, nagaduti imay timulong agparti. Ay, uwan nga raw. Una yan. Adulakit diti umaintong bigat. Ay, sang apulaw, nadakal ababo iti mapartay, baraw. Ti pagbilibak pa'y, ado tinang itugot iti mausar nga agluto. Ay, huwan nga raw, baraw. Talaga akay kayat din sa Eloisa, Uncle. Ay, ket paghihamanan mila unay dayta, baraw. Ket saan kamin to, ang makasubsubalay. Anya nga oras sa dagasanak no bigat, Jonas? Sige man. Ora 10 o'clock. O sige. Aywan gayam. Waling natangay kuyog mo ni Tonyang? Uwan. Nasa una kanya kidikalman. Ngam parikot na no kasanong agpakadag ni Mami. Amangan ka no sana ablusan. Bayam, awagak ni Mami. Ipakadak ni Tonyang. Ure siya kon. O sige, ngam na sana palubusan, siyak ti makisarita. Sikat ti makam mo. Okay, sige nga Rod. Kastapay. Bye. Bye. Ay, kaasingot ni Tonyang no saan man lamang kaaliwaksay. Hindi mo ni. Itaman pa'y. Hello, Senyorita Monik. Kunyang, apay asan ko makontak ni Mami Candida? Unattended, di cellphone na. Amangan no nakaturog. Kuna na itay, asaan na kanok akayat ti masinga. Kasta? Ipakada ka kumakan ko, na. Anya? Makikuyog kanton ka ni Jonas na dagasan nakmatlaan dito balay.
Kasta ka di? Amok namin, akayat mo mo't akablaawan ni Eloisa, tanasigad kay nga gayam. Kumaa. Amo ka di nakbulusan ni madam. Amangan paikit din noong tanak. Sige, senyorita Monique. Agyaman na ka Anya nga tati reaksyon ni madam no ipakadanak ni Monique. Makaammo di tan. Noong tan na. Kat papanawan na. Anya ko mati problema. Uray kat kayat nak nga alaan ni Eloisa, EEST Counselor Eloisa. Nurin siyak ba ti mangipakadakan ka? Anya? Kat di naklagit ni mapagkadkadan ni madam. Nurin siyak ba ti mangitulog kang ka di balay da konsyal Eloisa? Anya? Urayan talangan ti awag kanyak ni Monique. Isun ti imawag kan madam. Nakidam. Nagado ti sponsor mo niya. Am kaklaan ti panangot na kanya. San ka ngagdanag ko nakmanan, labs? Siyak ti makisarita kang kuana no bilang. Sige, mapan ka. Ngam kayat ko ngagsubli ka adagos. Tanag bayag-bayag ka. Saan ka napastrikan dito balay? Anya? Agkuyog kami matla nga sumangpet, mami. Kat kasano dayta? Dua kayo kanunik? Nga adamot daytoy agraraman akadwayo? Oh, anya ko ma. Kan apay. Akas talatan ti panangipaayo iti atensyon iti dayjay at tao. Asino ayan ni Eloisa ngay kanyo unay iti importansya? Niyamat tan. Saan kayo kuman nga agsaw iti saan anasaya at ijay tao, mami? Tawan mo't dakas nga aramidan na kada kayo? Anya nga awan? Inla ko na ti panagayat na ka. Kan adda tulagan ni asa andang agsubsubli dito igam anya tinaramig na. Mami. Ha! Na may saan na kami kini Mayor Solomon. Saan na nga dahil tati pagsurudak? Malaksi na nagsubli na. Nagkandidato kidin di agraraman. Oh, mangkarkahit. Oh, sige Anton yan. Alas 9 no bigat. Nakarubat ka na. Wan senyorito. Panawan kayo pa ditoy. Anya lakit din magpaiso ni mata. Nalaos-launay tigura na ken Eloisa. Pudno mati ko na ni senyorito. Awan matdakas nga aramidan jay tao ken kuana. Ay, bilibak iti kaado dagiti imay timulong kadagiti nagparte kas kada kusinero. Wan insan sila. Naggapo na kita kadagiti nagduduma baryo. Punta na nga ron. Apagbiit ti panagpartida. Rugyan na kanumutin ti gisaga na kadagiti Ricardo kan dadumapay. Tayo ton parbangon aglutudan. Wan ka no. Ay, sa pala ko matasaya atin ni insan Eloisa ti agserbi. Tapno iti kasta, saan ama upay dagiti tao ken ko na? Nagkarinsan. Nga aramidan na amin akabaalan na. Tapno saan ang mapadagiti nang ibotos ken kuana. Ken kunana pa eh. Nang botos man ken kuana ken saan, tulungan na. Kasanon, agpaayak iti opisina na. Siyak ti personal secretary na. Noon, siyak ti mangsango kadagiti umay ken ko na. Kabaalan dayta. Nagturpos ka iti college. Sana kas kanyak. Nagpatinggak lang iti high school. Driver bodyguard ni insan. Wen ngam sana bale ta maikandan samot iti sagay sa bodyguard. Saan ka no nakasapulan? Sak kanulatan. Tawan mo't kano kalaban na. Saan mo dengdenggan ni madam? Siyak ti makamukeng kuana. No dinak ton pastrakan dito'y mansyon da kan papanawan na. At damat agur-uray pagsarka. Mapangkakan Counselor Eloisa. Kasi tinay bagam kanyak, iti na minsan. Wan. O di mapan ka. Hindi ito lahat ng tipang pasyarakan ka.
Anya? Napapanawan na ka ni madam. Ang mga pumanaw kami matang. Anya? San aya? Akadom da Jonas kan Monica Mban. Wan. Kuna ni senyorito, agkuyog kaming tumatla nga sumangpal. Naglagayam. Anya ko mati parikot mo. Well, Councilor. Rabang nga lang, nakastatiyaw ko kan ka, Eloisa. Ah, Councilor. Oh, sige. Bye. Ay, manilakit din na Eloisa. Saan na? Kaya't nga awa ka kati Councilor. Tawan ka numot, di makangag. Oh, anya iha. Talaga darayam ti blow out ni Eloisa. Wen, papa, dagasanak ni Jonas. Agkuyog da kinton niya. Imbag man lupalubusan ni Donya Candida ti katulong na. Wan, Awagak man ni Candida kat sutilak. anya man hindi pang panunutin yung aramidan. Kampay di damagag na mapani ti pabunar ni Eloisa. Anya? Kahit ko lang adenggan, noan niya ti makunan. Sigurado, makapungtot kayo dyan eh. Di bayam. Wan gayam, papa. Nagsarita kayo ka din kininong may papanitin singasing ko? Wan. Kat, anya ti kinunana. Kasarita na kano mismo ni Eloisa. Sige, nakasaritak tumat. Kat ito naglipas si termino ni Ninong Gonzalo. Kaya't ko, aning tumat Eloisa ti kandidato para mayor. Aniya. Kasta darapaap mo para iti kainagaw mo iti ayat ni Jonas. Nakita ti kinasinaw ti puso ni Eloisa. Kan saan ko akainagaw? Ta saan nan akayat ti makisinubyan ka ni Jonas? Napudno nga tayo ti dayta nga ibagbagana. Marik na ka napod no? Isungawan parikot. Ta isupay na mismo tinang ibagbaga ka ni Jonas nga ornosan mi, ti relasyon mi. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Kung kay maturugan ng kan, saan anasayat ka na kayo dagpuyat? Ay, di nakpakadanagan sila. Mapanak tulatan. Sige. Maayayatanak laeng amang buybuya kadagiti nakaragragsak nga trabaho. Ay, dagiti supporters ni Insan dagiti angkel. Maayatan dalaunay iti panangabak na. Ay, win nga raw. Iso nga aramidon ko man ni Insan ti amin nakabaalan na tapno matungpal na dagiti income kampanya na para karagiti pada amarigrigat. Ay, amaw anapudno iti plano na. Ta amuna tirigat. Kayat na maipaayan iti edukasyon dagiti agtutubaw anak kurapay ngem nasaririt da. Sa bagay, ado itat scholarship program ti gobyerno. Saan lang agtrabaho dagiti dadumang opisyal ti gobyerno. Kasanumot nga may katilaeng maibulsa dagiti daduma ti pampanunutan ta. Apay nginawagan na Mayor Solomon. Saan ka kadiaba pa ti blow out ni Councilor Eloisa? Donya Candida? Nambarakod! Iwaksim kumanday taguram kang kuana. Isakit mo ni Eloisa. At dan sakit pa nagustom kan kuwana. Anya? Ay, Solomon, amok ti kinalikutag mo iti babay. Wen, nga madayo nga ramidag na kang kuana. Ngata, madlaw kumot ka. Isakit mo launa idayjay nga Eloisa. Nalipatam ka din, akainagaw ni Monique kan ni Jonas. Saan ni Dan? Agayam Dan ka ni Loisa. So bayan di magtultulong kan kuana tapno agsinaya at Jonas kan Monique. Anya? Ulitak. Saan mo kuman nakagura ni Loisa? Tama nga no isuntumat lang kasi kamoy no makatulong kan ka. Anya? Siyak? Tulungan na? Kasta garot. Oh, din tumapasamak da ita.
Asya, kagkidaw iti tulong kadkwana. Nga ta? Saan mo nga ibagbaga ti kasta? Iti ka naman, sa anak to ngagkidaw iti uray anya atulong. Sigurado ka? Wan? Kasanon no isunton ti Mayor ti San Mariano. Ah, Oh, saan nga ta? Nga tayo ang mapasamak na ita, doon niya kanita. Anya tamom, no isunto kay titintor sa kamang sukat kaniya. aniya. Oh, nakitot ka? Kasi tinakunag. Agayaman damonik ka ni Loisa. Kadamom, kaya't ti anak ko. Ano dumdendal daw kat ni Loisa tagbalin a mayor di San Mariano. Jack ipalubos. At ang tamara bidam? No isunton ti mayor don niya kantita. Agriskon dagiti legal na negosyom. Sana mabalin. Saan ko nga'y palubos? Sa anak to pulusag pa rin to bago nagkurno iti dayjaya mamirmiraot. Nakunas man ang dirobay, madam. Makapungpungtot kay manan. Ta sino mo ti saan na makapungtot iti dayjaya Solomon? Abay, madam. Saan ko kano nakagura ni Eloisa? Taabangan nagpatulong at tukan ko na. Kasta ka na eh. Oh, kasano ka na naisunton ti Mayor? Kasano to ka na pa iti negosyo? Wow! Napulsay ni Mayor Solomon, madam. Anya day tangay bagbagam si Katawan. Di mo man nayunan ti pungtot ko. Saan nga dayo ang mapasamak dahi tang imbagana? Kaputa da sigad kanon da Eloisa kan Monik. Kaya't kanon ni Monik, kaag Mayor to ni Eloisa. Napig sa templuensya ni Monek, madam. Kat saan nga dayo ang mapasamak ti kasta? Kat husto ti kuna ni Mayor. No ni Eloy Santon ti Mayor ti San Mariano. Agris kong dagiti illegal na negosyom. Diyak ti palubo sa mapasamak ti kasta. No kasapulan na pukawak ni Eloisa, aramidak. Papapatayaw. No kasapulan. Sus, madam. Nastrek at talagang santi sa iro ta ulo yo. Oh, Ultimo tao ngayon baso na. Kaya't kong namatay. Nakasagana namin, Uncle. Nakalutong dagiti kusinero. Nagado asagana. Nasaya at nga raw no kasta. Ay, bilibak at talaga ti kaadot supporters ni Insan. Agasem, nagado ti imay timulong ang nagluto, nagparti kan nagisagana. Di pagdanagak baraw. Ang mga no agkurang kita tinaisagana. Saan, Uncle? Saan nga agkurang? Malaksid ano, may amin na taga San Mariano. Ay, saan mo't nga taa? Aman, Uncle. Saan tayo lang mo? Siyempre, ag dinamag ti pabunar ni Insan. Oh, Makaammo ditan, baraw. Talaga akasta. Aduman kun basit ti saganam. Addan tulat ta masauda. Nay, aga sa makaadot tao, Insan Sheila. Unya ron. Hello, Lito. Ma'am Sheila. Ah, hello, Ma'am Monique. Mayayatan kami iti kaadot tao. Siyempre. Ado, ti mga ipatpatag ni Councilor Eloisa. Ada na iran ta pagtugawan lagi ti VIP, Ma'am Monique. Di dakpakatanagan. Dapapakan na ma. Iso dati VIP ti table. Nay, ada ni Mayor Solomon. Personal na kabnaaw na ni Councilor. Wow, agasam daytan. Nagsabali man ti partido da iti eleksyon. Kat itatanal pa sa eleksyon, agkay kaysada nagtrabaho para iti San Mariano. Wow! Biliba ka talaga. Kaslamot tin Insan Councilor ti mamagkay sa kadagiti opisyal ti San Mariano. Wan, anya ti amo tayo na dumteng ti ataw. Ani pa'y Councilor Eloisa ti Mayendorson to ni Papa mangsukat kan kwa na. Wito makatanda ni Ninong Gonzalo. Inton sumaruno manan nga elections. Wow! Good news dayta. Kinapot no na, sumarsaruno da Ninong Vice. Anya? Saan lang na kayo ti maragsakan kay Liakida? Oray na kami akakadwa ni Councilor Eloisa de la Cruz.
Agkay kaysa kami amang kita iti pagsayatan ti San Mariano. Lipaten tayon ti politika. Agkay kaysa tayo gidi. Ket namnamaan mi ang makatinulong mi ti anak. Kabsatyo ani Councilor Eloisa ngagtrabaho iti konseho para iti panagduras tingungutan tayo nga Ilya San Mariano. Ammo, asan kayo ang nagbidot ang nangipatugaw keng guana kay Ilya kita? Iso ang nagtaod iti nakurapay akasasaat. Saan ang naawanan iti namnama? Kat inarabid na amin na kabaalan na nga agbalige. Saan ang nagbalin alapad ti kasasaan na iti biyag. Tapno ragpatan na dagiti arapab na. Kat agbalin ko mga rod nga inspirasyon kada kayo. Apagsarmingan nyo. Nang runa kada kayo nga anak wino apo nga agtutubo. Isong agbiag ti Ilya San Mariano. Agbiag ni Councilor Eloisa de la Cruz. Apa yan, Uncle? Nagsangit kayo na samot din. Jak lang nga bin malapdan ti ragsak ko baraw. Uray da kami, Uncle. Kan ado tinasdaaw iti kasi nga imbit lang ni Mayor Solomon. Husto mo ti kunana baraw. Nalpasan ti eleksyon. Kat lipatan tayo no anyaman a partido tinagtaudan ti tunggal may sa kadakwada. Agkay sada kitay nagtrabaho para iti San Mariano nga ili tayaw. Amoy Uncle, adda na sa ukanyak ni Monique. Kaya't na nga iti sumaruno kat agkandidato ni Insan a Vice Mayor. Ngagtandem da kan Vice Mayor Gonzalo. Kasta ka day baraw. Oo, Uncle. Nagsaya atay no kasta. Kaya't naasawen, makadwan ni Insan dagiti bangulan kan dadakkel a politiko. Kahit agyaman tayo iti apo iti dayta, agnanayon lata ti panarabay na iti anak ko baraw. Nagadwa talaga tinaragsakan iti bitla ni Mayor. Manipod kinakurapay, aging ga iti kinasaliwanwan. From rags to riches ako nada. Agyaman nak iti kaadam to niyang. Ay, iwan, ama. Inkuyog tak na Senyorito Jonas kan mo ni. Naimbag man ta binulusan na ka ti amaw. No saan akin nasarita da mo ni? Awan lat amukon Kumusta mo tan ti amaw? Di la nagbalbalaw. Saan nga tan ngagbalbaliw, ama? Kasi na natan. Anyalakit day ngagpaisaw. Uwan, ama. Amukmat. Anya la unay ti saan amay karkaro ni Councilor Eloisa Abasol keng kuana. Aging ka ita. Kalukluksaw na pailaw. Amaw ti may sa arasaw to niyang. Ti saan may apanang tungpal iti kayat da. Asaan kami ngagsubli ditaw. Mabalin ka dimot kat dito nga rod ti lugar yaw. Un nga raw. Kan anya kumati parikot na. Kat saan namat ariribukan ni Eloisa ni Jonas. Uwan nga rod. Ngam ni Jonas. Saan namat asardagan ni Councilor? Mas daawak mat. Adamot ni Munay nga asawa na. Amukpay mo ti DJ a tao? Nagkasarda lang nga rod. Nagdindin natin ijay Amerika. Ngam nilata ka ng friend ko ti kayat na. Ngampatsyag. Ama ka amires tumatlaang kan maaklon na. Asaan nga isuda kan Eloisa tinay kare para ititunggal may saton niya. Salbag da jaton niyang tawan pa. Ako parda nga tani jay. Saan da pala nga taan nabsog tadi da pala pumadaw. Oh, maluksawa kiti panagitulo na launay kadi Eloisa. Kung tinasaw kanyak ni Mayor Solomon. Sana sumina iti panunot ko. Jackie palubo sa mapagmayor ni Eloisa. Mga ramid na kiti pamuspusan. Kas itinakunak. Nunaskan amatay. Kasta ti mapasamak.
senyorita. Amok no anya ti saan mapakaid na Antonyang. Madanagan ka iti panangungot kan ni mami. Amano, pagtalawon na ko, senyorita. Di pumanaw ka. Uray kat nakasagana mo't ni Councilor Eloisa ang mga awat kan ka. Napapanawon na ka? Asa na pwede katulong na ha, Tonyang? Ang umsaan kang agdanag. Da kami kan munik ti makamu kan mami. Agyaman na, senyorita. Oh, aday ta. Asidag tayo iti mansyon. Relax ka laang, Tonyang. Makita yo, Uncle. Saan ana ibus ti sagana? Tamayat ti pan nakaurnos ti pan nakaiwaras ti makan. Uwan nga rod, Uncle. Danag yun, aya. Am katlaeng nga matukol ti aklaw ako naada. Disiplinado dagiti tao, Uncle. Kat nakita yung ti kinaornos dagi tao ang nakapila. Awan din nuron. Uwan nga raw. Kat maragragsakan amang buybuya kadakwada. Ti talaga ang nagbilibak, Uncle. Tibitla ni Mayor Solomon kan Bisi Gonzalo. Agasam kalaban ti partido da San Eloisa di maray. Kan nagalamano da kadagiti kalaban da, akakadwa da insan. Uwan nga raw. Uray na abak da. Kasla awan na pasamak. Kas itinakunak, Uncle. Kas lakit din ni Insan Eloisa tinamag-unite kadakwada. Husto ni insan Lito, Uncle. Ni insan Eloisa tinamagkapyakan na magkaykay sa kadakwada ang naglalaban iti politika. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sigurado kang awan to ti parikot, iti kastang aramida, munik iha. Awan mo't nga ta, Papa. Abangan no malabsam ti makigayam kini Eloisa. Awan nakita ka dakas na, Papa. Ngam nakita ka narignak ti sinseridad na. Nakod nga makigayam kanya. Ngam laglagi pam, iso ti kay nagaw mo iti puso ni Jonas. No, edi. Uwan, Papa. Ngamit hasanan. Ti kunam. Angam kasanon sang latang agbaliw tirik na ni Jonas ket isulat tati ay ayatan na. Ori saan na nakayat ni Eloisa? Ti makisinubyan kan ko, ana? Daita ti saan tamay bagay ha. Maaglaunay ni Jonas. No iti baot ti saan na panangayat ni Eloisa kan ko, ana? Idildil na baltabot ti bagina. Wano panagayat na kan ko, ana? Hindi pa'y ang nagbalin ang maag ni Jonas. Papa. Ngamala, tangay agkuy-kuyo kayo madlang no maminsan. Siguro dumteng to madlang dal daw makamiris. Kan may bawing na madlangking katirignan. Makamunditan, Papa. Sabagay, para kanyak. Diyak, matan taligagaya nagsubli pa iti sigo ta relasyon ni. Siguro, ano kas tanto ti mapasama? Nga po Diyos lang, ti makaibaga, Papa. Iha. Siguro, nabilang kasta. Kat adan to sa bali, ngagrukbab kanya. Saan mat nga kas no'y bawing kon iti sa bali ti panagayat ko? Total, saan naknaroda kayat ni Jonas? Gusto ka, iha? Ipakitam kan Juana, asan lang ngay sod lalaki. Masyan ako na iti anak ko. Nagayat, iti may sa ama ag alalaki. Nga mo sa bagay, talaga kasta no maminsan na. Nagduduma ti panirigan kan rikna, kas kada prinsipyo ako nada. Nalabit ni Eloisa ti talaga ngay ayatan ni Jonas. Iti ba ti kinapunlo, ang nagtaor di tinakurapay apamitia. Agam, saan mataday tati pagibasaran no maminsan? Tay kunada nga ron.
Awan binugwan na tao ken awan na ipas ngaya nagbado. Gusto ti ko na ni Munig. No talagang awan latta ti mauray na ken Jonas. Kita na sa baling agrayo ken kuana. Ken magustuhan na. Ibaw ing nalangan tirik nana. Hello? Oh, Mr. Ong, nakaawag ka mat. Anyat madamag? Anya, subagladan na kiti order ko? Kasta ka di. Oh, awan parikot dita, Mr. Ong. Nakasagana ka na iti kwartak. Ibagam lang no kaano, ngagsarak ta. Oh? Oh, sige. Kastapay garon. Bye. Tikit di pagkwartak ti sangwat. Sana bali, tadi pa'y lamer Solomon ti mayorita. Tunya, gumay ka ba? Apay ka di, madam. Anya ti paarami jo kanya. Ayabam man ni Dawal, aday bagak kan kuana. Panguwan, madam. Mabiit laang. Anya ka no ti bagana kanya. Saan namat ngayon baka? Mapankaan iti ayan na. Sige, mapangkalatan. Sumarunuak. Agawaam nga raw. Ako ngut tumanang. Huwag ka di. Danag mo na yan. Sige makaamu. Mabit lang. Tunyang my loves. May labs ka dyan. Anya manat? Inaldaw. Pumimpindas ka. Anya? Una. Katadadamag namin in lava king ka, my loves. Ato na amin. Pudot lat paginday ta. Idigos mo lang. Awanan. Agsagana kayo, Dawal. Abay, madam. Ada ka di kalabang katipak ni mi manang. Awan. Adala sumangput a kargamento manipod kan Mr. Ong. Kasta ka di. Anya da jakar kaminto. Nagduduma. Kang runan ti gadgets. Electronics, madam. Wan. Awagak tay kontak ko a buyer. Sige, madam. Bagay lang, no kaan masubang ba? Urayak ti awag ni Mr. Ong. Sige, madam. Kasanuntong atan mo sa anin na ni Mayor Solomon di Mayor di San Mariano. Anya kumano sa anin nga iso ti Mayor kan. Sino kuma? Kasanon no ni Don Gonzalo. Anya. Bueno saan? Ni Councilor Eloisa de la Cruz. Advance law na itapanunot mo, Dawal. Ngam na dumtang to ti panawan nga kandidato ni Eloy sa kasmayor. Labanak. Bakit kayong tunay yan, madam? No dumtang dayta. Kaya kalatlata kanton ni Eloisa. Adda ka di. Mabalinan ti kinalatak na kontra iti bala, Dawal. Anya? Saan nyo pa di akabala na patayin? Ay, nastriksa na talaga di sa ero ti utik yung madam. Ultimo naging mga tao kat papapatayo. Apay kit din na saan isot bangan iti dalam ko. Anya? Sa bagay, sana ko na mas daw, madam. Takas tamo aramidin nyo. Kumaron sa manantingin na sa ero, ti panunot niya aton yang. Apay manan? San mo na dabagan? Mga na makiktot lang. Anya? No maminsan, kasla kayat kontagi kata driver bodyguard ni madam. Inong tan kakadimanan? San wagede? San nangar aramidin kanyak ti kastata. Amuna no siya ti mapasaktan. Saan ko agabuteng ni Madam Candida?
Anya ngamin aya ti papaaramid namanen kada kayo. At kano sa baten mi akargamento. Kasta? Nimawan parikot iti dayta. Ngimada sa bali ngimbaga na kanyak tunyang. Anya dayta? Saan mo ka di may baga kanya? Saan? Ang mga may baga mi di sa bali. Apay, awan pa nagtalag mo kanya? Saan nga iti dayta? Imbak-wakirat ka ngamin maminsan. Ang mga may storyam di sa bali kat narikatan. Anya? Hanggang sa bagay. Awan ba't kita di parikot? Nasa isaya at madlakit din na may danon iti masaknan. Tapna muna ti aganat. Anya ngamin dayta, tagparikot kalaunay. Ni Madam Candida. Adadaga sa panggap na ken Eloisa no bilang tagkandidatong to kano para mayor. Anya? Nunasken ka no papapatay na ramitin na to niyang may labs. Anya dayta? Kalabanan na! Nadi na mayor, ket nunas ka na mapukaw, iti dalan na oray papatayon na. Aramitin na. Takusan? Nastre ka talaga ti sa iyo. Di utak na. Ay, talagang sang awanin namnam. Ang mapasubli ti relasyon mi ken Eloisa. Adayon tinagteng na. Ket namin anon anay baga na kanya. Lipatan min tinagupad a relasyon mi iti. Orno sa klaangan ti maipapan kada kami kinimunik. Tangay, nagkasar kamin. Ang balid nga ta dito'y pagilyan tayo di akasar mi. No bilang man, mabalin mo't awaswasan babaan iti divorce iti Amerika. Talaga kadi adi agbaliw tiriknak ken kuana. Nga agpatinggalaan kas na singad agayam. Wen, kasta ti marikriknak ken kuana ita. Saan ko mat amawatan no dadduma? Kasla, anya da ito eh. Inumakman kit di. Agsisimparat ti sumsumrak iti panunot ko. Tuyan ti papaalayo abaso kan ice cube, senyorita. Agyaman at to niyang. Amangan numalabsam manen, senyorito. Saan anasaya at iti salon at tita? Agyaman na kiti palagip to niyang. Di nakpakadanagan. Kat, anya nga roti kayat yung apulutan. Anya ka diti mabali na pulutan. Agpreto ka man iti karni dita to niyang. Kan ayabam ni dawal. Isuman ti kasangot. Danggayan nak dawal. Ewan na. Ngimni. At dan sakit diramba ka ma. Awan. Kayat ko lang ti agrelax. Anya? Pangyaw awan kadagiti agsasamu sa maparikot. O sige, tumagay kalat ta. Urayan ta ti pinalutok kinito niyang apulutan ta. Sige. Oops, Uston. Apo, naglamo ito na lumabas iti karabakom. Anya ka diti parikot mo ayat, parang nakatulong ha. Numay pa paniti panagbiag. Awan. Kan oray kaskasan no? Nagkapya kami matan kan mami. Nasayat no kasta. Nupay, saan nalata maklon ti amin. Oray man awan kami. Saan na kuman ariribukan pa ni Eloisa?
Tawan mo't dakas nga aramidon jay tao. Kinabot mo na. Uray, boss ko ni madam. May bagaklata di kahit kung may bagaking kuha na kastal ka na. Dawan, Uray na babakla ang makuna. No may dilig kan kuha na. At damat dagiti ka panunuta ka makita kapag imbagan na, Jonas. agyaman no kasta. Kadadamot dagiti dinggan na. Ngam no may papan ka na kayo kani Loisa di mapagsaritaan. As lagpas gar nga ikan nga ampo ako na da. Saan tayo ama ibagat itaray ti biyag dawal? Wan, adda ka iti ngato ita. Ngamkas iti pilid. Agpusipos ti taray ti biyag. Amang ano inton madamdama, kat adda ka ni ti baba. Pudno na ita. San mo pa may baga? At imamig mo at tao kat nangat nga tonton ngam sika. Kas kumakin Eloisa. Asino ti mangipagarop? Amagteng na ti ayan na ita. Ken san tayo may baga, Jonas? Anangat nga to winod adayon dubay di madanon na. Pudno da ita dawal. Magkikita kamin. Adayo ti magteng ni Eloisa mo sa yata na lakit di. Ket awan makapanunot. Iti dangkas ken kwana. Adaw ti mangibagbaga nga adayaw ti magteng ti anak kaw iti tayak ti politika. Ay, angam no siyak. Umdas kumanday tan anak teng na. Tanong umatong ay. Amang ano day tan tugit day ti pakaisagmakan na. Nang runa, kadagiti makabalubal na iti politika. Nupay kasta. Dakkel unay ti pagyamanak. Tanukas kasanaw. Makadwana dagiti makuna abangulan. Ken impluensya daw a politikaw. Kas kada Mayor Solomon. Ken bisi Mayor Gonzalaw. Ket babaan matlaang dayta ken mudeg. Hanggang mas daawak at talaga ken muneg. Aggayabdan iti hustaw ken Eloisa. Sa nagdakal tinaitulong na iti kampanya. Ket no ni Eloisa ti makuna akainagaw na iti puso ni Jonas. Ay, dak amaw. Nakakaskas daaw talaga. Nyaman ti pagbarbartikan ni Jonathan. Kadwa na pa ni Dawal. Inayaban namat madam. Iso aday day. Agin inom day ti harndeng. Adda ko may bagak ni Dawal. Ayabak ka day madam. Saanin, inton bigatan. Ang mga nabartikan. Day talaeng may kadwan a botelya day sangsang munda. Kasampay day taan na inumdan. Kaslamat saan da mabarbartek madam. Adda ka di mo't uminom iti ara ka sana mabartak. No ni Dawal, sanay nga aginom iti nasangar madam. Nila ang senyorito ti saan unay. Naglaka a mapartag. Iso nga rod. Mas dawak na nyaman ang ti pagbarbartikan na. Saan ko lang nga amo Ngam ko na namot apangikat lang iti samsamuyang na. Adula amin dayta. Sana makatulong ti ara ka bang sulbar iti parikot. Unmat madam. Mabalin amalipatan bayat anabartik ka. Ngam addan tumanan mausawan ka. Adawag po niya. Sige, ditakan. Wan madam. Ay bandak lang no adda pa aramid yung kanya. Ay. San lang nga amo ni madam. Isutin na tarimos mo sak itay at tapik dadawal ken Jonas itay impang ko ti pulutan da. Ngam tinay baga kanyak ni Dawal may papan ken Eloisa.
no bilang kandidaton to para mayor. Dakas kan ti plano ni madam nga aramidon na kini Eloisa. Jesus, kasta ka di talaga katakas ni dunya kandida. Oh, sige, Mr. Ong. Agyaman na kiti pa kaambo. Wan, saan ka nagtanag? Awan bolilya so da ito'y. Adda mabalinta pagkinawan iti protection kan bayabay dagiti tao. Tapno sigurado nga awan pariko iti kargamento. Wan, Mr. Ong. Wan ko napigsa ti kaputak ni Mayor Solomon. Sige nga, Rodan. Bye. Ay, nalpas kan, Mayor Solomon. Di napadpadasan na lukwan. Tairaman ka nung malipitak. Kat, di may papahan iti posible. Apa nagmayor to dayjay nga Eloisa. No pa'y mabayag pa'y dayta. Sisa ka na akiti gusto. Kalabanit to iti eleksyon. Ngam no mariknak ama abakak. Nalakan to lang dayta tada kwartaak. Mangtang tanak to iti magpatay kan kwanak. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Agininom ka di pa da Jonas kandawal to niya. Ay, saanan madam? Ngam na pan ni senyorito iti servants quarter ni Dawal. Anya pa'y lahat kinaramin na jay. Di pa'y lakit na paniti kwarto na? Saan ko nga mo Sige, mapana ko niti silit ko. Owen madam. Ay, nakainom da. Kat amang ano anyala di timbag pagka ni Dawal ka ni Jonas. Amang ano na ibaganan ti may papan iti illegal na negosyok. Jonas. Ano dagitisan mo nga mo ken mamim? Anya ta kita, Dawal. San ko amay baga sa gasa. Ngam kasayatan no si kamis mo ti makatuktal. Anya? Nabayaga ko ngagpapahikan ko na. San ko kaya amay sakmak. Agyaman na, Dawal. Ngam ni matlamadam ti mangisagsagmak iti pagina. Anya? Kaya mo ngay ayatin pa ilang Eloisa. Inayat mo ng orasanan at dakawita. Kahit mo kating at ataka sa makasama kang kwa na. Saan, Dawal? Nagbalin na pasat tibiyag ko ni Eloisa. Kat saan ko akayat nga dadakas ang mapasamak kan kwa na. Maselpan man, wano saan ti ginupad ni mami nga ayat mi. Masaya itong kasta. Masaya tatao ni Eloisa. Iso sa laknipan ko mga Jonas. Dawal, oresan mo nga ibaga, kasta ti araramita. Kasi tinako na. Ama ko na makarami diti pa kay kurso nga namatlaan. Kat nalalaw ton, no makaamiris. Anto yan ti kapin, senyoritaw. Agyaman na, Tonyang. Ang Jonas ko namlatan kanyak. Anya? Saan ko akayat ti kastan nga awag mo kanyak? Agpapada tayo laang. Ito'y matang ti Diyos, awan na baknang, uno na kurapay. Amang ano, tanak ni madam no birngasan ka. Ibagam, asyak tinang ibaga. Iso panagtayaw ko laang magkas amaw. No, anya ti imbagak, aramidam, Tonyang. No, kahit mong agkadwata. Iso
Nagyaman ak. Nabayag ka din na simrak ni mami iti silid na. Itay pa'y ah. Agong ungat ka di manan. Gapo iti panaginom mi kindawal. Kaslakas tanga raw. Saan akin nasukir da ito'y kas anak to niyang. Ngam uray anyat aramidan ni mami. Saan nakon ama pasurot iti kayat na. Mas daawak kadag iting bagbagan ni Jonas kanya. Apay atinan kaya't ti maawagan iti senyorita. Ito niya. Itimplanak mo na ti kaping may laps. Naa, naglaing kamatan dawal. Kaslamat si kanti amo. Saan ka din nga sa umay? Lailok mo't laking kanira. Anya kumaga pa. Gusto niya may laps. In love ako sa'yo. Uy na, bartek mo la dayta. Saan? Sige na. Alright ni nakay. Ayatan. Ay, itimplanak mo tin na. Kansan ka mismis ko. Talumahat ka. Anya? Uriag may suot ka, napintas ka lata, may loves. Ngala, wanan. Itimplaan kan iti kapim, tapno makapanaw kan ditoy. Mapan ka magkan maturog kan agdigos, tapno mausawan ka, kat saan la atila kumpurmit ibagbagam. Ayan yan. Iturog mo la dahil taray bagbagam kan marikirik nam. Intun makariing ka kunak manan, awanan dahi ta. Nagdakkel, ti nagbalbaliwanan ti anak ko iti kasasaad na. Natibkuran. Saan na nakas itay? Ngam, pagyamanak langan, tanap akong babalata. Sikaon kan sila. Inaldaw ka na nga do ti mapan iti opisina na iti munisipyaw. Ay, sapay la kuma. Damaakam na dagiti pagrebengan na kas opisyal iti ilay. Tapno, saan na amadismaya dagiti nangibutos kan kuana. Kan sapay la kuma. Tasardangan matan ni Doña Candida. Ambaw, anak ikapyan da Mayor Solomon. Itilakset ti kinapod daw. Ani mo dek ti kainagaw na kan Jonas. Ay, nagkarikanyak ti anak ka. Naawanan apulaws ti plano na ama kasinobyan kan Jonas. Amaw, anoan niya ti imbagana. Takderan na. Sa di naman ti babana mo ni Kiha. Mapana kiti opisina ni Councilor Eloisa, Papa? Talaga kay kayat mo pagpalabasan iti oras si Jay ng iti opisina. Sorry, Papa. Namang adang aming programa na kayat ko tulungan. Suggestion ko dahi, Jay, Papa. Anya na ita. Di kayo danag. May credit kayo matlangi, Jay. Ano niya? Malaksit iti program ti national government para kadagiti single parents. Sa bali lang ti bukod ng initiative. Ano, bukod mi, kunat manlayangan. Talaga iha? Uwan, Papa. Malaksit iti awatan da manipod iti gobyerno. Tumulong kami kadakwana no kasano amadaan da iti livelihood. Tapno dapat panggedanda. Di dalatan na gurur iti ayoda. Nagpintasan mo ni Iha. Uwan, Papa. Malaksit iti scholarship para kadagiti nakurapay nagtutubo. Asaan ang makabagal asumra kiti pagadalan. Ngam na saririt da. Tulungan ni da. Kada kita programa ni Eloisa. Ita pa lang ibagbaga ko niya. At dayo ti magteng na iti tayak ti politika. Nasakit ti ulo ka. Kunak asumra ka kiti opisina ni mamita. Ay, saan asumina iti panunot ko? Tinaibagan ni Dawal iti rabi.
adda ka di madingar aramidan ni mami. Saan lang amin akayat ni Dawal nga ibuksila? Bumangon na kit sa agsyawarak ka nagkape. Medyo naimasan mi kin Dawal ti uminom. Kan nagis istorya. Tuyan ti kapen, senyorito. Ay, stay Jonas. Agyaman akton yan. Ni mami, rimaran. Saan pa yung naladaw nga ro dita. Mapana ka di opisina ton yan. Wow! Mayat ah. Iso kayat ni Matan. Tulungan kadagiti negosyo yaw. Wan, kan adda kayat ko atakwatan. Ha? Adda ngamin na ibaga kanyak ni Dawal. Imbaga ni Jonas na itakan ka? Wan. Ano nga ngamin timbang pagam kinkwana ah. Awan. May bagak lang. Paligiwan natin yan. Tama nga na makaramit ni marami ti pakaisakmakan. Anya? Ano ti turungan ti mga kangrunan ti may papan ka ni Luisa. Ay wan. Adda na ibagam kanyak may papan iti dayta. Kabisadok ni madam. Manya timbaga na ramidan na. Nang runan lapay titikat ng ramidan. Apay ngamin na pagpupudutan na pailang ni Eloisa. Saan nang runa kaya? Nga umasinso di raw. Adda ka di kasta. Pakabasulan di tao nung umataw nung umasinsaw. Ato ti kasta, ato niya. Saan na kaya? Nga umasinso ni Luisa. Tama nga may sudan tumatlang kin Jonas na katuloyan. Yun lang. Saan tayo amay baga? No, pa imbaga kanyak ni Jonas si Tirabi. Talaga ka no asan na kaya ito ni Luisa ang nagsindupihan da. Kaya't nakalon ngornoson da. Di may papan kadakwada kan mo ni. Sumrag ka no matiti opisina yung madam. Nasayaat no kastaton yang. Sana ka makasapa ama pa ni da opisina at ada kasi narak mi ni Dawal. Iso ah? Nasayaat mo't nutulungan ak ni Jonas. Wan ah madam. Ngamiti sumrag kiti niti sa pali akumpanya. Husto ka. Ay, dahil tati may sa pakasurunak kan kuana. Sige to niya. Mapadakon, tadya kaya't amaladladawak ngamti kasi narak mi ije nagtutulagan mi. Sus! San mo lang nga mo madam? Nagnumatuktalan ni Jonas ti madingar aramidem. San ko lang nga mo? Noan niya ti mapasamak kada kayo nga akin na. Napintas dagiti apropos ordinance nga naramid ni Councilor Eloisa. Maingitan ti panang ipatungpal iti panagtax dagiti amin na business establishment ito ili ti San Mariano. Iti kastado makkel ti revenue. Katadda may paay a pondo kadagiti dadduma a proyekto ti municipal government. Nabit pa ilang nagtugaw kas konsyal. Nga madoon dagiti purpose ordinansa na ipasama. At damot ang dagiti aproba ni di council. Katsiyak lagan di bang perma. Nalaing. Masiri ba talaga? Kaya't na dumakal di local revenue. Magustuhan na ito eh. Masapul ka no nga da may patungpal at tax mapping. Kat ito'y amamuan. No asino dagiti agtatax a husto kadagiti adda negosyo na. Lakman wad lagay di opisina ni Councilor Eloisa. Nagdapo ka dyan, papa. Namawan, adda ka no dagiti ka meeting na. Amo, believe ka talaga keng kuwan. Apay, papa. Katog tugaw na nuararigan.
Kaano lang nga nagasyom o iti opisina na kas counselor. Nga madun dagiti na ipasana agakat kan propose ordinance iti konsiho. Kasta ka di. At iwan na pa dagiti dadumasi ko na konsyal. O, di na sayat. Kaya't na ang umato ti local revenue ti San Mariano. Kaya't nadugtalan, nagtataks mo't lang iti usto. Dagiti at da negosyo na dito'y ili tayo. Nasayat no kasta. Ken, san lang nga dayta. At dapat tax mapping nga kahit na maramit. Tapno awan makalisi kadagiti addaan pas det negosyo. Oo. Napintas. At dapat naramid na proposal ano na scan. At umawat iti pundo manipod iti national government kat aramidan mi. Anya mat dayta, papa. Siyempre, babaan ka na itulong ko. Kaya't na mapabaro ti balay ti ili. Agraman pan nakapapintas ti merkado publiko. Tapno maawis na git investors wenno negosyante. Wow, ha? Nagpinta sa plano. Pwede ha. Kaya't ko dayta panggap. Tadayaw kung tumad lang dayta kas outgoing mayor no mapabaro ti balay ti ili. San ka di? Gusto kayo, papa. Agbati a legacy kas nabayagan nag-mayor iti San Mariano. No, agtultuloy ti kinasaya ti panagserbi ni Eloisa. Pudno ti ko na ni papa kan ti kaduan. Adayo ti magteng na. Kat dumteng to ti altaw. Amakigtutlaan na ni Doña Candida. Iti nagtungpalan ti iruruman na at tao. Nakamirisak matan. Saan matatay babaya si sikarote na kunata? Tapno idildil ko latan ti bagik iti tao. Apulos mat adi mangayat kanyak. Gusto. Apay kami nga idildil ko ti bagik ni Jonas. Tilaan dakas na. Nakabababan ti reputasyon ko iti imatang ni Jonas kapu kadag iti aramid ko. Nasakit nga awatan ti kinapot na. Nang runak at pulos, adi na matinikan iti importansya. Iti likodan ti impakita kan kuana. Akinapot no nga kaya. Nagserbiak akas tagabo. Oh my God! Sa narumpang kay Chaya na pasamak. Imbabaki ti gusto ti dayaw ko. Sana ba ne? Ikarigatag, di makarecover. Sana magpaatipan, iti panagayat ko kini Jonas, tawan mutlat Silvina. Kasari atan no awate kong ti kinapudno kat agmove unak. Ita, siya kong ti mga kalikagom iti diborsyo mi. Tap nagpada kami anawaya. Ni Monique dito eh. Hello, Monique? Hello? Agyaman na kasi nung batang ti awag ko, best friend. Ha? Mabalinta ka diti agskita, katagsarita tayo di personal. Sure. Sa dino, kan ka ano? Iton free time mo? Siyempre ka na kami niti opisina yung kuna ni Tonyang. Uwan. Mabalin nga inton malpas ti office hour. Iti may sa Chinese Seafoods a restaurant. Sige. Akita tantoy, Chay. Bye. Bye. Oh. Anya nga tati pagsaritaan mi. Anya ti kahit asawon ti panangawag na kanyak iti best friend. Makisinara ka manan kan Jonas ko nam. Wen, papa? Ada kaming kayat ko pagsaritaan mi. May bapan kada kayo. Yes, papa. Kayat ko. Amatuloyan ti kayat na mapasama. Ag-divorce kami. Anya. Yes, papa. Total, awan matlat sirbi day Chaya kalaysa. Sigurado kay ti data? Wen, papa? Katulungan ta ko, ma. Oray kat adaman gayam yung abogado iti Amerika.
Gusto ka di ti panagdangag ko, iha. Yes, Papa. Ah, Aging kay ti saan ka makisina ka ni Jonas? Saan ka makamove on? Panahon mat nga tan, tapno lipate ko ni Jonas. tilang makunagi, ha. Siguradwam tiriknam. Wan, apikit di ngamin nga idaldal ko lata ti bagik iti tao. Apulos mat adi mangayat kanyak. Ah, Guston ti sakripisyo ngayon paay ko kanikwana. Idinagdan na kami iti Amerika. kabaalam nga tangawatan, di ba nakabay mo kang kwan? Idi pailangan, Papa. Kaslaimpay mo, di wayawayan at tapno subiyan na ni Eloisa. Kasta tinamnamaan ni Jonas, Papa. Nga magtalaka kitim bagbaga kanyak ni Eloisa. Munik, Saan ba't nga kasta ti kinamag ni Eloisa? Asubyan na ti lalaki, adi man lapulos ng ilaban iti ayan-ayat da. awan, tadi nangarami di ti adlang, tapno may laban na ken kandida ti relasyon day di kan Eloisa. Saan lang nga dayta, Papa? No talaga nga'y ayatin na ni Eloisa. Di na kumain tulog. Di na kumain kasar. Saan ko kumanapilit anang ikasar kanya kaya Amerika? Iso na lupoy ni Jonas, Papa. Pasurot iti inana. Wan, pabor kanyak ti kasya iti awan mat gayam serbi ti amin. Tauray saan ko maasyak ti ayatin na. Inrupir na latta ko ma. Di pa nagayat na kini Eloisa. Saan ko mga manugot anang ikalay sa kanya? Saan mat nga ron? Nagtalinaad, apas pasurot iti inana. Naglemang iti pandiling ni Doña Candida, mami na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agyaman na, kapinatgam ti awis, sunakid daw ko, Jonas. Sorry Nakaununa ka dimteng dito eh. Awanan yaman na. Sana pa'y mata na bayag. Dapat nga min imbilin ko iti sekretary. Okay, awan parikot. Kinapatag, pinatgam tikit daw ko. Anya ka di tinapatag a pagsaritaan ta. Nagsaritanin kan papada ito eh. Kaya't ko sawan, naibagakon kan kwa na ti planok. Kat, adda ka no kanyak, no anya ti kayat ko. Tasyak mat ti masiknan. Anya ka di dayta? Nawagan ng tigayam ng abogado kan judge si Amerika. May papanit ti dayto apanan. Abogado kan judge? Well, mangipila kami na niti divorce kontrakan ka, Jonas. Anya? Total, awan matla sirbi day jay akalay sana pasamak iti di Amerika. Siyak matlan, di akin pagayatan iti day jay san ka di. Katap na nawayakan, kan nawayak matan, day tati kasayaatan ama aramin. San ka di, Jonas? Monique? Kalpasan day ta, nawayak ton, kan nawayakan tumatan. Nalabit. Naikari ti kastoy pagbanangan ti amin. Iso nga orayam ti sumangpot nga ipatulod da of formas. Apirmaan tang agpadpada. Kalpasan na. No kasapulan nga agparang ta ijay. Mapanta. Okay? Kat. No pa'y kastanton ti mapasamak. I'm looking forward nga. Agtalinad tulat ako ma. Di pa nagayam ta. Okay? Mayor Solomon. Donya Candida. Ibagaking ka na ito itap numamwam. Tasaan ko nga mo no ibaganto ni Jonas ken ka. Anya dayta? Nakaikandangan di anak ko. Magidiborsan ken ni Jonas. Divorce? Wan, kaya't nan amawaswas ti kasarda di Amerika.
Nauman di anak ko magkamkama iti maag nga anak mo. Ah, Kan sana nagbito ti anak ko, iti pangadeng na. Tadi kadromwar nga graraman launa yan iti lalaki. Sige, bye. divorce. Wah, anyaman da ito yan. Oh, Ma'am Monique. Ada kagayam diti opisina ni Innocent Counselor Wan, abay, di na kita makita, Manong Lito. Sus, anya kita saanan nga Uray man kat di inoras nga ada ka ditoy. Maragsa ka na Anya? Ulbod ti lalaki amang ibaga. Adi makayawan ken ka. Oo na yan. Repod no ti kinunak, Ma'am Monique. Oops, mabalin ka di nakawagan iti ma'am. Saan na ka maestra? Anya? Nasamsam ita denggak mawagan naklatan itinagan ko amuni. Ang anak na kati mayor ti ili tayo. Kat may saklangan ano mo a driver. Awan makunaan ano mo, basta nadayaw ka nadalos. Anya? Sana day ti pagibasaran iti kinaimbak ti may sata o Manolito. At day ti kaunggan tipod na kinasaya at ti may satao. Kas kini Counselor Eloisa. Nasayaat ka na pa kumbaba ka, Monique. Baknang, napintas, nasingpet, napakumbaba. Saan naksapay unang yam mo Manong Lito? Spoiled ka ni Papa. Anya man nakayat ko, maitad kan magunod ko. Awan pa'y kinayat ko ajak magunod iti kalabas. Impampanagkal ko ti kasasahad mi iti piyak. Amon, naamiris ko, abidot amin dagijay. Kat, dayta diak aturak. Wow! Nagsaya atin? San gaya marumbang nga ipagtangsit ti adda kada tayo? Paanya man nga oras, mapukaw kada tayo dayta. Alak, Jonas! Arak manan ta sinangom. Naksangpat ang malanta ginom. No sumangpat dadawal. Ibagam nga ginom kami ton yan. Ibagak ang. Amangan mo agungat ni mata. Awan kanya kitanday ta ungat-ungat. Basta tong palam ti imbagak. Iso Adala ang kayat ko arambakan ton yan. Anya? Ay, apay. Nagsinubian kayo ka din kin Eloisa? Counselor Eloisa ko na kuma? Saan? Anya nga raw? Ag-divorce kami kin Monique. Anya? Kaya tasawan day ta. Nawaya akton. Awanin makaigawid kanyak ang mga aramanan kin Eloisa. Di mat ko na matinan kaya't nagsinubian kayo? Wan, ang aramidak ti amin na kabala. Tapno masilpuan tinagupad a relasyon mi, tonyang. Anya ti kinuna ni Jonas, hindi bagam keng kuana, makidivorce ka keng kuana. Sana nagsasao, Papa. Nakitak. Nakigtot. Kasta ka di. San ko nga mo, no? Naragsakan, no anya. Panag ko na agad naragsakan. Hindi kasta, nawayan ka ni Eloisa. Adakan ko hanan dayta, Papa. Ngamjak lapat yan. Ama silpuan pa'y tinagupad a relasyon da, kan ni Eloisa. San mo lang nga may bagay ha? Papa, sa bali ita ni Eloisa. Panag ko na, sana maag nga agaya ti tinalupoy a lalaki. Nga ta? Uwan, Papa. Naiba ka na kanyak daytan. Mama's boy ni Jonas. No niya ti ibagati inana, sursurutan na latan. Sa bagay. Awan bukod na a desisyon. Katay tatinag ko na ani Eloisa, anasaysaya at laangan no saan kuma anaglawaan kan kwa na. Sakbay amabartek ka, Jonas. Agsarita tapay. May papanitian niya, Mami. Pudno ka di, ti baga kanyak ni Mayor Solomon.
Ah, nga niya. Nga ag-divorce kayon to ni Monique? Wan, nagsarita kami matan kan Monique. Kat, maragsakan ka, tanawayakan. Mami, saan ko nga ayatan ni Monique? Kat naragsak ka ita, tanawayakan agsubli ka ni Eloisa. Namin nagsarita kami kini Eloisa. Impatang na, adinan kayat aselpon ti ginupudyo a relasyon mi. Ngam. Anya, Aramidak amin akabalak. Tapno agsinobyan kami. kinamaag day takunam. Panagkunam ka dikat, ipalubos ko day ta nga uray pa'y maysan nga opisyal, itiili tayo day jaya babae. Saan da ka madiktaran itan, mami? Kasta. Adda akon iti husto nga edad. Ikandak matan iti waya-waya. Amang ikadeng iti para kanyak. No sa barli abanag sige aramidam ti kayat mo. Ngam no may papan ka ni Eloisa, saan ako manugot nga urayan niya't mapaspasamak. Nga uray, kay papananti panagaramid yo iti dakas, kasta kadi. Tinungpadak, mami. Anyak panagkitkitam kanya kainam, daka sa katao. Awan imbaga kakasta, mami. Ngam no makaaramid kayo iti pakaikursungan yung matlaan iti udi na. Saan ko nga amon asaritaan? Amangan no saan kay ton abigbigan nga ina. Maag! Lading itak no nasaok dayta, mami. Ngam laglagi pa nyo. Anyaman anabungsot ako nada. Sumngaw. Kat sumngaw. Anyat na pasamak na tinungpa na ka ni Madam Jonas. Pinalagi paklaang. Adida ko maagar-aramid iti pakaikursungan da. Tana ko na kanyak. Nga ura niya ti mapaspasamak. Di nantulat takayat ni Eloisa. Talaga timang kantisan na panangayat ka ni Eloisa. Iti imbaga na kanyak tikas jay. Naibagak nga uray kay papanan ti panangaramid na iti dakas. Kat ditan atinong panak dawal. Tilang makunag. Mapalinakas dyan tinaramid na kan ka. Tapno may lamang na lang ti madi nga ramid na. Dawal. Amok nga ado ti amom may papan kini mami. Tasikat ti driver na. Kanamok. Asikapay ti talken na kadagiti transaction na. Mabalin ka di nga ibagam amin kanya. Anya? Wan, Mr. Ong. Si, agsarak tangarodan. Bye. Tunyang! Tunyang! Madam! Mapan mo ibaga ka ni Dawal kay sagana na tilugan, tada papanan mi. Wan, madam. Ayan na ya. Agsarsarita damot itay kini Senyorito Jonas, madam. Agtingnay kan. Wan, madam. Kanayon mo ti panagsarita na Dawal kan Jonas. Anya launa iti pagsarsaritaan da. Idiretso mi ti Chinese Seafoods Restaurant, Dawal. Wan, Madam. Kasi narakta ni Mr. Ong. Sige, Madam. Dawal. Kanayon sakit ti panagsarsarita yo ka ni Jonas. Adya launa yayati pagsarsaritaan yo. Awan, Madam. Nagduduma at tapik. Mga no ni Eloisa, ti pagsarsaritaan yo. No, maminsan. Ken, ora ti divorce da, ken Monique. Anyat ko nada. Maraksakan ka dito nawayan, ang mga armanan ka ni Eloisa. Awan mo't, Madam. Wang kanot maramidan na. No, dahil tati kayat ni Monique. Ken, kahit nakanumat, akas tati mapasama. Tawan mo't lang sir-serbe dya kasarda. Maagkit di. Anya pa'y kumatsapulan na kinimunik. Uni ka iha ni Mayor Solomon. Alaga siguro ang awan mo't trik na nakankuana.
Tas napatag ka no lang nga gayam, ti pangibilbilangan na kan mo na eh. Balaagan ka, Dawal. Anya? Anya ti ibalagyo kanyak, ma'am? Saan ka ngagbindot nga istorya ka de Judas? May papan ka dagiti sana na saya at ngararamidan tayo. Mabuding kayo ka na eh. Natural! Kunada nga rin, madam. Oray ka sa pangidulin mo itinabang sitsong nga wala ta. Salpag ka. Anak ko na yung ata. Agnanayon na may lamang. When no may limit yun, ti mading araramay niyo. Apay kitin, no saan mo ngay butaktak, tasi ka lang ti makamoy ti amin, Dawal. Kung saan na da kayo matlaang ti mga butaktak. Oray, sana da kami, madam. No saan man natin tao, ti magibutak-tak ako na da. Mabali na ti panawan, winupas pasamak. Dandanitan makadanon. Basta ti bako na ka. Saan kayo agbitot ang mga butaktak, tamay ramraman kayo. Good morning, Ma'am Monique. Yes, good morning, Manong Lito. Kasla sa nang good, ti hagsapa kita. Oh, apay mat, ma'am. Kasano? Madam ko nam kanyak. Anya? Siyempre. Panagdayaw ko na kada kayo. Kinanak matan. Awagan naklatan iti mismo anagan ko. Tapno, close friend. Kasyaray. Anya? Sige No, isot ko nam. Amang ano ibagadagati makangag, abastosak. Tasan ko man lang nga amo ti agdayaw iti kaskan ka. No. Taasino ako mamat, no? Adaya na kay dumaak kada kayo? Very humble ka talaga. Amang anay talaan. Mabalin ka di matyagkid daw. Sure. Anya tita? O sige. Basta ka ba ilak? Basta saan lakit di akis. Anya? Isus, anyan? Rabrabakin ka lang. Kalatan kami na seryoso ka. Mabalin ka di, lito lat tamat yan ti awag mo kanya. Tapno, saan na ka lumakay? Ay! Okay. Manong kun kunakmat ngamin kan. O sige, day talaga ayam. Kunak na niya itayan tikid tawa. Monique, Yes? talaga ang naggasat ni Jonas kan ka. Pag ko naamat. Well, mabali na nagasat ko na. Daksang gasat akmat kan ko na. Anya? Put na ti kinunak. Ngamin, saan na ngayon paayan iti patag ti impaay ko apanagayat kan ko na. Yun lang. Amang ano, damat kurkurang na. Anya? Tabagtit, wano kurang-kurang lang ti saan nga agrokbab kan ka. Oo, nay daytan. Maray awak kada kita may bagbaga. Puno ti bagbaga. Uray pa nga dyan da kurkurang na kat agrokbab kan ka. Agam ni Jonas, palalot kinakurang-kurang na. Anya? Sorry no nakasawa kiti kasjay kontra iti inay, ayas mo launay. Anya ko maita. Awan kami. Manipod naggapu kami di Amerika. Namindon sa lanag sarita kami. Kasta ka di? Mapilipilitan lang. Well, napilipilitan lang idimbaga ni Eloy sa ngagkuyok kami. Nasunutan matkat di talaga mapilipilitan. Kasjay gayam tinapasamak. Naadagrayo manan kan ka. Aklunan nga ta. Depende. Namagusto ako ay nat. Masapo lamamon na. Ngaday mo na, nakidin na. Adda na palabas ko. Saan ako na nasinaw? Akas ka dagiti dadtuma. Oh, no talaga nga ayatan na ka. Saan na tinapalabas mo tinapatay? Ayatan na ka. Ngawan kondisyon na ako nada. Maging sino ka man, ako natikanta. Saan ko lang nga mo, nadantudong tinga kasta nito. Ngam sana ko namang namnama. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga
Ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Awan pa lang, ti ko na ni Madam kasing narak na. Talagang sa agbalbaliw ni Madam Candida. Makadan, kahit na pa lang tagpabak ng launay. Sa nabali ko manulikal amin na negosyo na. Di ko na. Agnanayon nga tami lamang na timati nga aramidin na. Naturad pala itaga po ta. Nakakaem tingiwat ni Mayor Solomon. Kasanon no sa balinton ti Mayor. Awanan na. Saan na kanwa kaya't amamuan ni Jonas? Tinalam mo. Nga danpakpakaw na nga impormasyon ti anak na. Ket makamudidan. San ko pa nang dadal kan Madam? Nga maging kay ti mabalin. Isardeng na kumanta bakadan. Bakadan gawan nagnakman na. Awan tumat lang ti may tugot na. Asan ikwa na inton matay. Daw mawawag iti landline ko. Hello. Oh, si Kamot Gayam, hepe. Anya? At damarin na sarakan na abang ka ti may sa babae? Kan bata bandaramas iti may isang abandonado a lugar? Sinulbagan. May isang estudyante? Oh, ada ka din suspek, hepe? Niya. Ti boyfriend na ti kang runana suspek? Sige, hepe. Sige. Mangtida kiti reward iti makaitodono asino ti pasurot ti sairo nga kinarami di tinayta. Sige. Bye. Kunak no awanan ti may warwar sa droga dito San Mariano. Nga magrayra ka di ba dan? Awagak man ni Candida. Iti cellphone ko ti umawagak. Barang sungbatan na. Talagan sa di sumardeng midar aramiden na. Hello, Mayor Solomon. Oh. Adalan kayat kung ibagakan mamuam, Donya Candida. Anya na ita. Agtultuloy ka di pa, di pa nagiwaras yung ti droga dito San Mariano. Adda ka naman na nasarakan abang ka iti babae, iti may isang abandonado a lugar. Ket maatap ang narames sa na pinatay. Anya. Ket sigurado adragadik lang ti makarami di kasjay. Kat, sakti tutuan. No awan kumati may waras sa droga. Awan kumamot ti drug addict. Saan lang nga dito San Mariano, kada may laklako at druga. Uray sa dito. Adda ka nagiti sa banya lugar. Ammo! Di damdamagek nagtultuloy pa na negosyom Donya Candida. Isardeng mo kuman, sakbaya may butak-tak ti aramid mo. Palpalagan na ka din. Well, Saan mo agad dating tiyagkutak na may ramraman ka? Pinutod ng tilin niya. Hinitit natin silpon na. Para makita Donya Candida. Sana siya tibot-bot ngam. Tawan ni ebidensya mamangiraman kanya. Saan ko ang malipatan ti panangtong pa ni Madam kan Jonas? Gapula ang itigura na kan Eloisa. Matungpa na pa iti anak na. Ay, nadayon tinagteng ni Eloisa. Saan na nakas idi? Katulong laan kung kuna ni Madam. Ngam ita, may isan nga opisyal ti ili. Kadta na ibaga kanyak ni Dawal. Amangan no agmayor topay ni Eloisa. Isus! Anya nga ta ti mapasamak no pumutno dayta. Laisen topay nga ta ni Madam.
kalimtang. Kailugan samat ni Jonas. Apa yung nagsapa? Nagsapa ka man, Jonas. Anyalat oras. Ay, awan ganas kong nagtrabaho to niyan. Anya? Binilin ko lahat ti sekretarya, amakaan mo niti opisina. Nay, apay. Ada ka di sakit mo? Awan, ang adda ngamin natakwatak. Nga anya? Adda illegal a negosyo ni mami. Anya? Kan, saan ang nakaregister ti daduma a negosyo na? Awan permit na. Ha? Kababain. Imay ti treasurer's office. Kat dayjay. Saan pa nga agbaybayad iti husto abwis ti income na? Anya? Iso akayat ko ang makasarita iti nalapat ni mami. No saan ang maasikaso dagitoy? Adda dagiti agsara a business mi. Ni mat Jonas na ito'y. Hello, Jonas. Naimbag nga orasyo, mayon. Kastamat. Adala ko matamagag. Umaya ko matita opisina yo. Nakaawit ak matan itay malakip kayong awagan. Gan aman ko nak no busy kayo. Mabalin mo lang natin umay dito opisina anytime. Sige mayor. Adala ko matagiti kayat ko ang malawlawagan. No adda knowledge yo kadagitoy. May babani diyan niya. May papan kadagiti negosyo mi. Asan ang nakaregister iti munisipyo. Anya? Imay ngamin dagiti taga-treasurer's office. Ang nag-tax mapping. Kahit natuktalan da, gawan business permit iti duma negosyo ni mami. Kasta ka di. Yun na ito yung resolution ni Loisa. Sana ngawin ka na kita, Jonas iho. Kuha ngamin mayor. Kababain. Saan ko nga mo nga dadagiti negosyo ni mami nga unregistered? Damagam kang wana. Awan amo ka na kita. Sige, agyaman ak mayor. Awanan yaman na. Bye. Bye. Nalpas kan dunya kandida. Saan tulangan na dagiti sana nakarehistro ang negosyong ti madugtalan da. Oray ti kinadagkwen kan smuggling kwen mo. Di ka kadimang rabrabak, Lito? Away sa nakiti dinner? Uwan, ngunik. May karikari awis ko? Apay ti dinasaan. Agyaman nak. Bakit ay hawak launay ang makasango ka iti dinner? Anyan? Asino ang lao na yan? Siyempre, anak na kati mayor. Napintas kan nasingpat pa. Sobra dahi na panangidaya mo kanya ka dito. Pudno mati ko naksaan ka di. Awawisig ni Councilor. Nga madda kanumat dinner meeting na. Adan sa kano ti personal secretary ti congressman. Tapag saritaan dati proposal. May papaniti pan nakapapintas kan pan nakasukat ti merkado publiko. Juan, iso ti akin kakati ti dayta. Saan lang nga ti merkado publiko? At dapat yung resolution da nakagtang di palasyo ti Malacanang. Nagkidkid daw iti pundo para ti pan nakasukat ti balay ti ili. Wen, nasa una mat kanyak dayta. Kaya't amang nga numapanda ka no kada mayor di palasyo. Talaga mapangnamnamaan ti kasinsin mo. Wen, kaya't nagsayat ko man. No dumteng ti aldaw nga iso ti agbalin a mayor. Mapasamak to dayta dito. Ngamin, kaya't ni Papa nga isunto ti sumublat kadakwada ken Ninong Gonzalo. Nagsayatin no kasta. No dumteng tumanday ta, kaya't kasta ti mapasamak. Saan nga rod nga adayo nga agmayor ni Insan Eloisa? Mangirwar ka man iti arak iti istante to niyan. Ken, agluto ka man iti pulutan. Apay ka di manan. Ada ka di manan parikot mo? Saan ka kuman nga agdamag to niyan? Uminumak. Kabayatan ti pananguray ko kun mami. Masapol ang makapaglinawag kami. Anya? Alan to niyan? Tungpalan akon. Yagmunti daw dawata.
Mga no aga pa kayo man ang senyorito. Jonas. Uray aga pa kami. Anya? Saan ko ang magustuhan dagiti na magton yan? Mabainan. Kun, amang ano saan lang adagi jay ti matingar aramida ni mami. Anya nga min ti inararamid ni madam. Amok nga dapay ton yan. Saan lang akayat ni Dawel ti mangibaga kanya. Hala! Ni Dawal? Isot driver na. Ket amok. Nga ado ti ammo na may papanken mami. Timangpet kayaon kan kasinsin mau. Hanggang nagsukat ka manan, kalpasan anak ka-shower ka baraw. Wan Uncle, adda pagnak. Anya, ay kan sa dinaw. Kan, day. Hindi gusto mong sapay ti bangbanglaw. Ay, saan ba ta, Uncle? Adan sakit di ti armam barok Awan Uncle, adda lang kadok amang rabi itirwar. Hindi sumit laang nga isaw. Ada armam. Saan naman ako nang arugan, Uncle? Kaya't ko lang ti makisilingad kan ko, ana. Ay kat iso ang mabalain ang maamuan no asinaw. Oo na. Amok na ibagang tumot lang ni San Eloisa. Asino nga ben ti edit mo. Ni Monique, Uncle. Ni Bunday. Oo, Uncle. Ti anak ni Mayor Solomon. Saus, naglukon dayjay alitaw. Noan niya lati mapampanunot ng aramidan. Kitno agasawa da Jonas kan muday. Ita, i-date na. Mangandan sa kanaw iti may saan nalatak a restaurant ijay capital city. Ay, isapsapol nan samot ti bagina iti pakaisagmakan na. Amo nga ta ni Eloisa daytaw. Ay, tinasayaat. Damaagag tuman kan kuana. Amakan no, maamuan ni Mayor Solomon kat pakabil na pa inilitaw. Oh, nakarubuat ka ba diha? Ano, Papa? Ada ka date ko. Anya? Rabak ko lang, Papa. Oh, Nangawis kanya para iti dinner. Isa pa gusto ko man. oh sige. Agandal kay ha. Masapol mo ka rin ti bodyguard? Saanan, Papa? Awan man ka tatagaramit iti dakas kanya. Oh, san mo lang mo? No problem. Saan nakmat ka tabaybay ni Lito? Lito? Wan, Papa? Ti driver ni Councilor Eloisa. Di ka sinsin na. Andi May salang nga driver, di kadwa mabang rabi, iti restaurant. Oops, Papa. Don't say bad words. Anya? Uri ako na driver lang ni Lito. Amo ka natak na. Kan, saan nga amboy akas kini Jonas. Oh, Isuday jahay ni Lito, Papa. Sige, mabayong. nagandal ka iha. Nanay. Sinton na dun sa akin May salang nga driver ti mag-date iti anak ko. Di na kunaan. May salang nga driver ti pangisukatan na kan Jonas. Na nakalukuan na ita, Jonas. Arak madagta sagsagwag. Tanyang. Ay ba man ni Dawel taginom kami? Wah, Alan, Saan, ay ba? Tunyang? Umanaw ka dito kaya't ko akasarita to anak ko. uwan madam. Ita, anyat pagbarbarte kam, Jonas. Da kayo, mami. Anya, siyak ti barbarte kam. Anya kinamaag na itang ibang pagkam. Apay ilang barbarte kagapo kanya. Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawag. Da kayo ang mabigbig-big ang negosyante.
Saan ang naka-business permit dagiti dadduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa'y timabain. Nagdamag akin Mayor Solomon. Ngam saan na kanong amo? Kat saan ko nga mo, nupod no adina mo. Wenno kalkaluban na kayo laan. Anya ba iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories. Limbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged, tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya ka di manan, ti barbarte kam. Da kayo, mami. Siyak? Siyak ti barbarte kam? Anya kinamagday tang ibagbagam? Apay kay barbarte kandak? Kababa inti inaramid yo. Anya ti sasawam? Da kayo ang mabigbigbig ang negosyante. Saan ang naka-business permit dagiti dadduma ang negosyo yo? Anya? Siyak pa'y timabain. Nagdamag akin ni Mayor Solomon. Ngam saan na kanong amo? Ket saan kong amo, nupod no adina amo. Wenno kalkalaban na kayo laan. Anya kumaita no kas jayman bilang. Awan mo't mang sitar kanyak. Ngam itay, kuna dagiti may iti opisina. Mapilitan da kanon ang mga sirra kadagiti negosyo yo. Adi makaala iti business permit. Anya? Kababain, mami. Da kayo arara amunda. Bigbigbigan da akabaknagan ang negosyante dito'y San Mariano. Saan nga agbaybayad pa iti husto abwis? Bayam na gijay. Narakala ka sarita ida. Ikamlay da iti kwarta. Pamalmalamlang ida aguli magdan. Anya? Nalakala ka po sa landa gijay. Awad pagdanagam, Jonas. Hello, nakawag ka ba ang Dunya Candida? Asino kadagiti taga-munisipyo tinapadkod di sitar kadagiti negosyo ka, Mayor Solomon? Aniya. Asino dakin nakam iti dayjay apan nagsitar ka? Adda baro nga ordinansa na ipasa iti konseho. Maingitan, ti pan na kay patungpal iti kada ti business permit amin ang negosyo diti San Mariano Dunya Candida. Anya? Adda nga minaiwaya ta tax mapping. Masitar amin na negosyo dito San Mariano. Dakal man winubasita negosyo. Salbag! Asino dagin lalay nga nang ipasa iti daytang ordinansa? Propose ordinance ti kagurgura matao doon niya kandida. Inaprobaran ba't ti si bubukal akong si hoteli? Ni Eloisa? Wan? Mabukit-kit pa'y amin a libro dagiti dadakkel ang negosyo tapno makita no agbaybayad na madlang iti hosto abwes. Salbag! Kat, awan mabalin tayo. Ta inaprobaran ti konseho dayta. Kat nagbalin nga ordinansa. Pinirma akmatandon niya kandida. Oh, ginlalaing kaunan bain! Kat pabura kiti dayjay agakat. Tapno mapadakkel ti taxes kat dumakkel madipondo ti ile. Kalukwan! Ha? Kasaritak dagiti tao, Mayor Solomon. No pagarupam. Masisirap da pa iti kwarta mitadon niya kandida. Nagbidot ka. Tano saan da nga ramiden ti trabaho da. May kat ken may darum na bay. Anya? Lading. Hinidap na. Panawan mo siguron tapno mabaliwan ti taray ti administrasyon ko. Tasaan ko akayat, nga damadi pakasarsaritaak iti panagibos ti takap. Alaos ti ragsak ko, tapi natkam ti awis ko, Monique. Apay kiti nasan? Awan at dakas na ti panangawis mo kanyak. Awan mat nga tati dakas. Apanggap mo kanyak. Anya ko matigap muna pagpanggapan kay ti Dakas. Pinatay na ko ni Mayor Solomon Talaga, laglagi pam. Bugbog to nga anak.
Ken, saan nakadaki sa tao, Monique? Uray na kurapi kami laeng. At da pa nagbutang may ti Diyos. Amo teta. Kaya't ko lang ti makisiningid kan ka. Kat pa kay dayawak launay. Tadakas kan ka agayam ko. Wow, ha? Ngem, saan ka kadi ang mabain? No kas kanyak lang ti kadwam amangan dito. Anya ko mati pagbainak. Dagiti gagayam mo. Awan pakibihangan dano asino man ti kadwa. Biyag dala ang ti biyag da, biyag ko man ti biyag ko. Saan mo't lang ang nagungat ni Mayor? Idinaamon na siya ti kadwam? Sarmat. Basta ko na nga ganadak. Kuna na ang mga ya bakit ti bodyguard, yung kinanak asaan na nasken. Agtalikakan ka, kanamok asaan na kabaybayan. Putno data. Nakasagana ka mangipusta iti biyag ko para ken ka. Ah, nukas tamang banganda iti dayta restaurant? Oh, sige. Saan nyo idapanawan? Aging gay ti may tulod na dito'y balay, ti anak ko. Sige. Bye. Pudno anang handa kanulang iti ruwar. At nakita da naragsak ti anak ko. Napasarayag katawad na iti kadwana. Maragsakan akmat, no naragsakan ti anak ko. Hanggang kasanon, no addan to agrosing nga ayat iti anak ko. Napdak nga ta. Akas iti naramid ni Dunya Candida kada Jonas kan Eloisa. Nakainom kan, Jonas. Rumor ka pa ilaang. Sa anak pa yan nabartak to niya. Kadwak ni Dawal. Ang kamlang agpalabas iti oras iti ruar. Umininom kayo lang arutin dito eh. Labali lang no iti ruar. Sige. Dagasaklangan ni Dawal iti quarters na. Iso sa bagay. At damot ni Dawol ng agmaneho iti lugan niya. Sino pa ilang na kajari muarto niyang? Da senyorito kan Dawol, madam. Apananda ka do? Matanda ka no aginom iti ruwar. Anya? Iba't pagak nga aginom dalaangan ditoy. Saan tamad to na pinagkaway? Tila mo pang panunutan ni Jonas. Mugman, madam. Makapugtutak manendo kastoylan. Sige, si kanti maguray kadakwada. Idobleb tilak tiri daw. Uwan, madam. No saan mo mapuutan, kat saan na may lokatan nida, maturog na di tarwar. Masurunak. Handatan iti sango ti may sakadagiti kalatang nga restaurant dito Jonas. Wan Dawal. Dumsagtan. Mabit lang Jonas. Makitam dagiti dualo mo kanan iti kotse. Ha? Damunik kan... Asino di kadwana? Saan mo mabigbig? Nilito. Ti kasinsin kan driver ni Eloisa. Naday. Inlukatan pa nilito ti Ridaw ni Monica. Wow. Nag-sweet damat kan Jonas. Napandan. Anya ti kayat asawon ti panagkuyog da. Barogan balasang. Nagsina kayon kini Monique san ka di. Ag-divorce kayon. Natural. Sinalbag. Sige. Sumrek takit din. Kayat ko ti agbarta. Nasakit sa tinakam mo di nakita. Saan ko nga mo? Sige. Aginom ta aging ga iti kay kayat ta Dawal. Ulitok tagyaman, ta pinatgam ti awis ko, Monique.
Thank you so much, ha? Welcome. Aganad kayo ti panagmanehom. Thank you. Good night. Good night. See you tomorrow iti office ni Councilor. Okay. Anya lakit tinilito. Nagsakakat ka doa. Managistorya. Saan na boring? Kumusta ti dinner date yo? Iti dayal lito. So far, so good. Nagsaka ka doa nilito. Managpakatawa kan sana boring. Masaya at nga rod nawan parikot. Okay, naliw-liwa ka? Uwan pa pa. Orisas ka sa no, nalipatak dagit tidudukot ko. Moniki ha? Apay, papa? Apay, kita ang dagiti kasta. Ang mga no sa din no ti pagturungan day ta kinasingad yo iti dayal lito. What do you mean, papa? Naskan ka di pa ngay balikas ko. Ada ka dagas na, papa? Baro nilito? Kanarurayag lang ti final result. Tinaipila adi horse me ni Jonas. Wan, kaya't mo asawan. Isukat mo ni Jonas iti may salang driver no bilang. I don't care. No asin naman ti pakarik na at manan iti panagayat, papa. Saan kay kumuna kumontra, no bilang? Asan? Patpatkan ka. Kanuan niya ti pakaragsakak matan. So, thank you, papa. Ngam di kagdanag. Saan nga aram kanyak nilito? Sige, papa, kahit kunti maturog. Masapak ang mapan iti opisina ni Councilor Eloy sa inton bigat, tada papanan mi. Good night. Makaisa makitimbaga ni papa. Atapan na nga aram sakit di kanyak nilito. Nyam na bilang, anya mata. Ay, anyan ti biyaga talaga. Nilito. Hello, Manong Lito. Lito? Hello, Monique. Adda ako niti balay. Good. Pasensya ka na, no na-disturbo ka pa eh. Saan? No problem. Agsawer ak pa'y mat. Saan ak pa'y maturog? Okay nga, Rod. Good night, manan. Paginanakan tumaten. Oray si kamat. Ada pa'y papanan tayo kada Councilor inton bigat. Okay. Sige. Good night. Bye. Good night. Bye. Ay, anyan nilito. Sa bagay, nataknan kan gentleman. Pudno ng taod laang itinakurapay a pamilya. Ngam, dahi ta ka di ti pagibasaran iti tao nga ayatan, ti maysa a tao. Narabian kayon. Kan kasta unayin bartak ni Jonas. Di nan sapayin ang mga pagkat mo tawad. Wan nga rod. Ni magkidet, sana ko na naginom. Himariknak ngagbartak iti hosto ni Jonas. Hala, sana balik. Anda ni ti kwarto na. Nasakit to lagi diti ulo na makaring. Lakit di Agar-arang ang platan nga insarag mo iti kwarto na. Bayam, itimlanak man kay diti kapitunyang. Sakbayam mapanak mo iti pagtuturugak. Sige, mabiit lang. May talaga ti panagtimtimlam. Isot may sama gusto aking kamalaksi diti kinapintas mo. Thank you, my loves. Patiray, oo ka na kaimat. San? Ibagbagak lang libod no. Wala, wanan. Ay, ang daman damagag. Anya reda. Anya ka di manan din nagpartikan ni Jonas. Makaluksaw ni Madam itay na amuan na. Arimwar kayo pailaang. Idinto ta, naginom kayo lang arudan dito. Mapan kami kumalangag palabas iti oras, Jerwan. May di makadanon kami ti restaurant apapanan mi. Gusto mo ta nakita mi damonik kalumugan iti kotseda. Anya? Dayjay lang, impartikan na. Saan ko nga ron nga mo no nasakit tinakam na winuan niya? Ngamin,
Ada kadwa ni mo ni kalalaki. Anya? Dua lang. Kat nakaragragsak datag kat katawa da sakbay alim mo ganda. Kadamom ka de kimpet pa ni mo ni kititakyag di kadwa na. Sino nga min tikadwana? Tiga sinsen ken driver ni Councilor Eloisa. Anya? Agkapi ka ditan, lito baraw. Wan, Uncle. Niinsan, Councilor? Agpelpel siguro, nakadigos mat itayang. Yesu, Alright, nakasukatak matin, Uncle. Masapa kayo kanaw, amapan ijay munisipyo, ada papananyo. Wan, Uncle. Adamapan mi kita na proyekto. Ken mitingan na kano dagiti women's iti may sa barangay. Kasta ka day. Wan, Uncle. Kadwa mi ti may sa taga DTI. May suron sa kano dagiti women's iti handicraft. Anya day jay. Eko, Uncle. May suro da nga aglaga kadagiti nagduduma. Kas kuma iti kalugong, anang aramid manipo diti silag. Kanda dumapay. Ken uray sa kano dagiti lalaki. Agaramid da iti boy-boy. Ket matulungan ida maimarket dagiti aramid da, babaan matlaan kada insan. Napintas aday ta. Kung nangarod da insan kan munik, kita anda, no anya dagiti kang runaan na produkto dito San Mariano. Tapagbalinan da kano nga otop, wenno one town, one product. Anya day jay. Ko, Uncle, may isa kan mga programa ti gobyerno, amang tulong kadagiti babasik a negosyante iti may nga ili. Kat may sa dayta programa nga isayang kat da insan, tapno adda panggedan dagiti lumugan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Amo ka makumi kung kalaunay? Ngam, dayawan launay di papati kinagagat mo, Eloisa, Councilor ko na kuma. Anya? Nangaroon na iti nagato na proposal ordinance mo kano? Anya? When? Nagadun, ti proposal mo. Ada pa'y amendment kadagiti existing ordinance. Kasapulan, friend. Para matlaang iti panagduras ti San Mariano. Wan, napintas teta. Anya di kinunam, friend? Kastoy, nangipila ako ni ti divorce kontra kini Jonas. Anya? Nadanton resulta? Formally, extanton nga padpada. Naaramid mo dayta? Kasanon ti... Urikas kasano, at tapay matnabatbati abain ko iti bagig. Sanak matatay babae hopeless, wano, awanan kas ka na, ako mamkamat natan iti lalaki, apulos mat, adi, mangayat kanya. San ka di? Sigurado ka iti dayta, Monique? Yes, of course. Iti kasta, nawayan, iti kayat ng aramidan. Kasta mat. Maybe, ang best friend kami tulangan ka ni Jonas. Okay. Ang ipakpakaunakon, friend. No gandaton namanen nga idarirag ti panagsinublian mi. Sorry lang yun. Ngam awan panggap ko ang makisinublian iti lalaki analupoy. Kan awan pukod na a determinasyon iti biyak. Wan nga ruwad. Kat siguro, masarakan tantumat lang ti Mr. Right ngagpadpada. Uwe na, friend. Iso ano, kayat mo ngagsinublian kayo. Well, awan ti parikot kanya. Ay, saan? Kahit ko saan nga dayo mapasamat kan kadayta. Napintas ka. Kan nasingpit ka mo ni. Anyan? Amo. Ado, ti agrok babken ka. Irsan, anya ti nagsaritaan nyo kin ni Monique?
Naka-close door kayo pa itay ah. Amo minsan. Kasla tsak pa dyan. O, tiyan niya. Timbaga na kanya. Nga? Ag-divorce da kanon kani Jonas. Anya? Kasta timbaga na kanya kinsan. Oh, nagsaya atan no kasta. Nagsayatin ko nam. Jesus. No kunaam amaadan iti gundaway ni Jonas. Amang pasubli iti relasyon mi no agsinadan wenno nagpabusuyan ni Monique. Nagpitot ka insan. Anya? Itapay ta naka-move on akon. Kuwainsan. Waninsan. Awanan iti panunot ko ti makisinubyan iti lalaki nga awan Sir Servina. Nalupoy. Ni Jonas? Tumpalbiag apas pasurot latan iti nana. Ken napanagnikakon analupoy ni Jonas insan. Kasano? Di na malabanan ti panang sulisog ni Monique ken kuana. Idi adda iti Amerika. Kasta ka di. No talaga natibkar. Uri ka sanwa sulisog ti dumteng ken kuana insan. Linabanan na kuma. Para lang iti kunkunana panagayat na kanyak san ka di. Adamat tin kalintigamin san. Nakamamak ti kasjay. Naimbag lang ta sa anak ana ilawan ken kuana. Insan. Aklo na kinsan. Nagayatak mo't ken kuana. Ngem nalapit. Inturturong ti apo ana saya at ti pagbanaka. Tanagsina kami ka ni Jonas. Wen, mabalin. Kat ni Monique, anya ti plano na. Nakapimpintas, insan. Oh? Insan, di mo kunaan. Anakayawan ka ken kuana. Dakas ka din bilang, insan. Insan agang angaw ka man na kunak. Normal ka tao, insan. Siguro, saan mata kinabagtit? No agrok baba kitikas kan kuana. No ure amok nga itika ano man. Sa anak ama ikarikan kuana. Saan pa'y arimwar iti silid na, madam? Anya nga oras da simbang paton yang. Parbangonan, madam. Kasta unay nga roda bartek ni senyorita. Kasta ka di. Binagbagkat ni Dawal nga insira. Salba ka talaga. Anya lang unay aya ti pagbarbartikan na. Madam. Di ka di kinunada, nga ada parikot ka na kiti negosyo mi, nga wan business permit na. Siguro, Maluksawa kiti na dyan nga Eloisa. Kuna ni Mayor Solomon, amasapol ka nun nga da permit amin a negosyo nito San Mariano. At ayan ni Kuso yung awan permit na, madam. Ada. Nasaan mo't kay stricto? Anya ko mati sir kiti panagayam mi kini Mayor Solomon? Tinultulunga. Nas ka natulungan dakba. Ay, Nga bita, masapol ka no, ang mapipermita na amin. Dayjay kit din ti pang sidsidiran kanyak ni Jonas. kun addan sapay kanunay na nakita na idirabi, madam. Wan, kuna ni Dawon, nga mga no dayjay ti may sa nagpartikan ba? Tiyan niya. Nakita na kano, kada kadwa ni Monique, ka nagkapoy ti may sa restaurant. Amano nagsakit matlaang tinakam ni Senyorito Jonas. Kinamaat ita. Di na inkaskaso ni Monique. Ita, masaktan, na dasabali akadwa na alalaki? Siguro. Kinamao yung daytanto niyan. Medyo nakawaya basiton da tao, friend. Talaga anagaduti umay agpatulong. Nang runa iti scholarship yan nagta. Sana bali. Nakabiro kay samat ka iti sponsor. At dan, malaksit iti basit nga agapo iti opisina. Wow! Actually, friend, nakaikadeng akon. Iti anya. Uray kat, adadag iti kliyente. Outside, iti kina-counselor ko. Kas, CPA lawyer, adamat compensation ko ichay. Ita, tisweldo. Ilatang ko para iti scholarship dagiti deserving out-of-school youth. Wow! What a nice small friend. Di kagdanag. Kasaritak ni Papa. At patulungan man kan kwa na.
Tapno dakdakkel ti maitulong mo, kan? Ano dagiti matulungan? When friend, nakasaritak mo ti provincial in charge iti technical school. Naimbag ijay? Ta short course kan libre? Wala. Ngamin, isuita ti mas kasapulan dagiti daddo maapas dak negosyo. Dagitay technical courses. Successful ti pagnatayo itang aldaw, Monique. Wan, naragsakan dagiti agindik iti dadya parangkay. Danto manin panggitanda. Danton livelihood itchay. Wan nga rod, aglagad na kadagiti nagdudumaahan di craft product. Kat tumulong mati diti ay amang i-promote. Ado pa timula da kape. Adapay kakao. Iso nga rod. Isa ako na ni Councilor akitaan da no kasano ang mapaduras ti industry at ti local coffee. Wan nga rod, kaya't nalaos ti ragsak dagiti lumugar. Tanipay la kanong inisan councilor ti kakaiso na nagbalin nga opisyal iti ili, ang nakadano ni lugar da. Anang kita iti pagimbaganda. Well, nasulinag namin dahi siya lugar. Sa kaanan ti bantay. Ngam awan pare ko tinsan. Tadamat kalsada ang makadano ni Jai. No pay rough road. Wen, nakita ka rod. Kat siya ka mismo ti pangibagakan ni Papa. Nga idawatan dahi ti pundo dahi jay tapno maaspalto. Mabalin ka di baliwan tayong tuntek sarita. Anya kami na kinamaak ti aramidem Jonas. Awan mo tararamidak. Da kayo ti adda madi ngar aramidan na. Anya, Di kayo lang mabain. Nangruna kini Mayor Solomon. Kuskusiton nyo ti gobyerno. anya kuskusitan ti bagpagam. Umay ti BIR. Kat kita anda dagiti negosyo yo. No agbaybayad kayo matlaang iti husto at tax when nubuwis. Anya, Kat nasayat matlaang. No ingatan ta dayta. Tapno saan kayo ang makakusit? sumardeng kan. Saan ko magustuhan ta kita may bagpagam? Saan kayo ang masaktan, mami? Tay bagbagaklaan ti pudno. Sana dayta ti pagsaritaan ta. Oh, anya pa'y. Imbagak lang nga rodan ang nasakit ti ulog. Nasakit ka di tinakam mo iti pan nakakitam laang kini Monique nga nakadwa na sa bali. Nagko na, mami. Naibaga ka no ni Dawal kanton yang nga isot nagbarte kam. Ket no saan nakabinagkat ni Dawal, saan ka kumana nakaawi. Insan, kumusta mo't nga ti date yun ni Monique idirabi eh? Siyempre maya tinsan. Nakaragiragsak ni Monique. Amangan na sa dino ti turungin day ta ha? Awanin san. Kaya't ko lang ti makisinlingad kan ko na. Os, day talaang? Uwan. Amok mata sa anak may karikan ko na. No, pampanunutom ang nalablabas nga agayam tirantak kan ko na. Uy, awan mo't imbagbaga ka? Ang minsan, broken-hearted ni Monique. Wen, gusto ka. Ang jak kahit agon dawayan day ta insan. Insan, No pekas na. Saan tayo lang matama ibagakit di? sa bagay. Amo minsan, kasapulan ni Monique, timang linggingay kenkwana. Jak mo't ibagbaga, ati panagaram mo, timang liwliwa kenkwana, ngamkit di. Ti panawen mo kenkwana. Wen insan. Kat mismo nga iso tinagkunaan ragsak ka no nagkuykuyog kami. Ta saan na maboring. See? Ket gapo iti dayta insan, amangan no ma-develop, tinaisang sangayan, arik na, itinagbaitan nyo ado ha. Kinapod no na insan niya. Aklunak. Jak ilibak nga agrok babakken ko na. Ngem jak inarapaap, amaadaan kami iti relasyon. Imbagak matkan kan, Mr. Ong. Awan rumba nga pagdanagam. Taadabak up tayo manipod kan Mayor Solomon. Wan, Mr. Ong. Nabayagan da itang raramidan na. Anya. Pagaropam ka di anadalos launay ni Mayor Solomon? Oh. Nagbindot ka, no kasta ti pambati, Mr. Ong. No amumla ko ba, anaggapo iti droga, ti gasgastosin na tunggal eleksyon. Wan, Mr. Ong. Karama ni Mayor Solomon ka, dagiti makot ko na narco-politics.
Oo, ano. Sige. Kabilinit nga rod dagiti tao ngagsagana da. Oh. Okay. Bye, Mr. Og. Ay, sige lang, Mayor Solomon. Isakit mo lata, dahil nga Eloisa. Anakan nyo iti usto. Tamakita yun to, tikidag na. Dagay mawag ni Mr. Ong. Kahit nanti kargamento, madam. Juan, awagak mat ni Mayor Solomon. Kasapulan tayo ti backup. Maganda naman sa bali ang grupo ang masagang yo. Sino ko ma? Dagiti kalaban ko iti negosyo Sa bagay. Dito ay masubok na tulungan na pay ni Mayor Solomon wano saanan. Abay, madam. At akade isang nga na kinawatan. Yak magustuhan, ikas na pa ng pabasol na iti negosyo at droga. Abay, anya kami timagana. Ada ka naman nasarakan da abang kay ti babae, iti may isang abandonado a lugar. Kat maatap anaramas, sa napapatay. Kasta ka rin. Kat ikon konektada iti droga. Sa bagay. Saan nga dayo dito ang atap da, madam? Salbag kiti. Akikitan man na kiti pakarikutan. Makamuta. Ngam kasanon. Numadoktalan da kayo ti drag queen. Anya, takasanong kumamaduktalan da? Malaksid no dagi butaktak. Da kayo, tikang runa na makamu iti kinapudno, daway. Madam. Kat no, may butaktak da ita. Da kayo, ti umuna atudwak. No kasta san lang at inubyo ti biktima ti suspek, hepe. Agraman na pingat nga grayo keng kuana, pinain na kunam. Anya, anak ti may sa Abaknang at taga Capital City. O sige, hepe. No dala kiti nabatat nga ebidensya ka na saksi. Uray pa sino na itatao. Sige. Mamwak kumapay no sino na kiti supplier da. Sige, bye. Naibaglakit din tasan na taga dito iti may sa suspect. Amay sa drug dependent. Tangata dun niya kandida pa lang tagiwarwaras. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ko akayat ama paay kayo, dawal? Taramirin mi di amin nakabalan mi, madam. Nasaysaya at payamatay kayo amin ng timabulilyaso ti pagnayo. Anya? Napat madagtikar kami ito ng da kami. Milyones ti patagdagijaya kargamento. Nung da, mangher kailangan iti sa bali, madam. Saan mi payak kaya ti matay? Anya nga rod ti kayat mo ama pasamak? Agtungpal kami iti bili nyo. Ngam saan mi amay kari. Kan may danon mi tinasokar gaminto nga wanda sa mga samak. Anya? Makapasakit kayo matitirig na, madam. Kaslangawan pulos patag mi ka na kayo. Tilang pilakyo tinapatag. Nawan kami at tao yo. Matagtaga po nyo, madam. Marami yung matadag iti trabaho mi. At ang atamot kasta akin lang sa liwan mo antibiyag yo. Nagturod ka nga sa kanya kiti kasta dawal. Bagbagag lang di po no, madam. Naman niya mata. Nung mamwandang iligal ti kadwa ng negosyo. Saan kayo kumaunay? Ano palang buat Madam Candida? Tauray kusing. Awan may tugot yung numatay kayo. Pagdadya dawal, maiturad na ako na pagsaritaan iti kasyay. Ala, nagloko mo ni dawal, madam. Anya nga may timbaga na kada kayo. Saan ko kanumit lamay itugot ti kinabaknang ko inton matayak? Punumat maga. May saka ba eh? Alaksid ano, pagidaan da kayo to ni senyorito iti pasig a kwarta. Anya? Apan na iti kwarta iti lungon nyo. Di, adda na itugot yaw.
Payalong-lungon ti pagsarita, taton niya, salbag ka. Dayo pa, iti papatay ko. Sus! Naimbag man tamuyo, madam. Na, Naggasat kayon tamuyo gayam anapaot pa itibiyag kita. manawan nakmalangan to niyang. Ha? Magan na makabil ka pa eh. Awan na di pagpupungtutan ni madam. Anya nga tangag pa iso tinapasama. Ay, agtangit ng kindawil. Ay, dyan ni dawil. Agkakarwas. Anya ti bagam, tuyang my loves. May liw ka kadi kanya. Nang parakon. San ka nga rodan ngagmisuta? Madadal, tabindas mo. Di nagman asaran dawal. San ka man madabagan ako na? Anya ka di bagam. Anya tinakaluksawan ni madam kan ka. Uray la agbukirat ti agong na itiluksaw na. Anya? Kaluksaw na ka. Tada ka no imbagam maipapan iti saan na apan na kay tugot iti kinabak nang nanumatay. Malugsaw gid din no iso matibod no. At daya may tugot ng oray kusing. Nakaluksaw. Kat kunana amabayag pa iti patay na. Asos, may baga na ayan mo ka ano amatay. Isungarot ti kunana. Napaot ka no pa iti biyag na. Muna yan ka ano ti patay na. Hayabod yung saya. Sumak. Ken, at daya may tugot na kwarta na. Naibagak ken kuana dayta. Kat imbagak amabalin man nga damay tugot na. Kasano kumamat? Apan ni Senyorito Jonas iti kwarta ti lansad ti lungon na sakbay amay lungon na. Anya? Ay, awan pa'y naputa kakas na tunyang. Anya nga iti amom nung ibilin na kini Senyorito Jonas dayta. Wala na nukasta. Bagtitin nito niya kandida. Nukasta di bilin na kin Jonas. Anya? Ken mas bagtit man ni Jonas. No aramitin na rin. Nukasta ti mapasama. Agbagtitin dagitaki na. Ado talaga ti agbilib-bilib kan insan, uncle. Apay, Mike. Kung dagiti umili, dagiti nadandanon mi a barangay. So kanula ang ti opisyal ti ili anapan mo nagsubli ti barangay da. Kalpasan ti eleksyon. Anya? Dagiti daduma wano naglablabas. Mapan kanula ang dagiti kandidato no tiyempot eleksyon. Ngumintun nalpasan ti eleksyon, nga oray na nga bakda, saan da na mapmapanapulos? Kalpasan na, hintayab kanupayan iti kali dagiti karida. Ay, talaga amat akasta. Kaaduan ba't? Lokal man wano national election. Uwen, uncle. Iso akas tauna iti panagraam da kan insan Eloisa. Tama kasarsarita kita no, kas di amapan kami kadagiti aw-away. Mala, sapay la ko mata, agnanayon akasta ti aramiden na. Uwen, uncle. Kang runaan nga aramiden itada insan. Ket iso ti livelihood para kadagiti lumugar. Tayo ngay ada pagsapulan da. Mayat ano kasta? Kada boyo, uncle. Bilibak mat kan munik. Todo suporta ken insan Eloisa. Ay, kasta kaday. Imbag man da, imbis akagawra na, nakainagaw na kan Jonas. Saan ba? Ewan na, uncle. Bastawan lagi di tagpanggap kan kuan iti dakas kadagiti kakadwana. Gapo iti apal da. Kan dagiti posible makalaban na, kadagiti nagangato a posisyon kunayo Ay, wan, uncle. Nga mawan mat nga ta, Tagkakadwada mat kan kada mayor kan vice mayor Gonzalo. Oh, nagsapa kan Monique. Nadanon da kamat kan dito Wan, tada pa panantayo ita barangay san ka di? Sublian kanu akitaan da insan takid daw da ama asfalto kumati kalsada da. Wan, kadwa tayo dagiti taga DPWH. Kan, sekretary ni Papa. Dahil tati pagimbagan na. No todo suporta ti mayor kadagiti kid daw dagiti umili. Siyempre. Kaya't mat ni Papa na pintas ti exit na. Kas nabayagan ame or iti San Mariano. Wan met. Abdan samat dakala parikot itati ili tayo. Anya day jay lito. Di man ka no pa nagraira ti may pari ta droga. Wan, naamakmat day jay. Doon ti kaso ti pamapatay kan rape. Kat atapan dagiti pulis, anak ka drugs dagiti nagaramid.
Di mo kunaan nga. Ibarta ka man ang tinakita mo di. Hindi mo malipanan na yan. Ay, saan ko ang may lawlawag tiriknak daw? Hanggang okay lang. Nakigtutak lang. Nadyalaki din na driver. Di pagimunam. Kinanya kumarason nga ramidam di kasta. San ka di amaur-oray lang ti banag ti divorsyo. Wan, urayan milangan ti final. No, mapan kami, wano saanan. Abangan no mabalin mo't anan appearance daydan. Saan ko nga mo, nanya ti process day jay. Di mat ko na mga dagayim ni Mayor Solomon na judge ka na bugado ijay. Katisudan di makam mo. Iso, mati ko na ni Monique. No kasta. Awan nga ro den tirason nga sakitin akin mo. Oray maki-boyfriend win maki-asawa ni Monique kiti sa bali. Saan matkit di? Amangan no makababawi kan. Anak ki-divorce keng kuana, Jonas. Gawal, awan kasta ariknak. Aday bagak ng saan ka masagsakitan. Nagmaag ka man! Pinalos po samkit din tinagpintas, di adal kan baknang. Dakkel nga ikan, wino, nalukmag nga ikan ako nata, ni Monique. Dawal? Saan ka kumaamas sa irti ko na? Ngam ibagbagak lang di po, no? Ay ngam, saan ka di ama insulto? Amay sa lang at driver, ti pangisukatan naking ka. Nukas pangaligan, Talaga mo tayong sanlito. Oh, anya man insan. Apay, kastalat lang ti panagkitam kanya. Mapalpaliyo ko ngamin, anadagkat kayo unay kan Monique, Anya? Oh, katanya ko maita. Amano, sa dino ti pagtungpalan day tayong san. Amok no anya ti pampanano tamin sa Sheila. Wen, aklunak. Nakayawan akin kwa na. Ngamit ti oray ka anuman. Saan na mapasamak ti pampanunutam. Apay matakas tati ko na. Ngamin, kaya rigan mi ti langit kandaga. Anya? Kaya rigan ni Monique ti langit. Kat daga akmat. No status iti biyag ti pagsasaritaan. Kasta ka di. Hmm, Kasta ka di ti pangyarigan, iti kasasaad yun. Mayat oh. Anya ang mayat ti kayat mo asawan. San mo ka di nga mo, ati langit kabatog na ti daga? Ha? Saan mo nagets? Langit ken daga. Ag kabatog da insan. Lugas na under surveillance si Dahepe. Sige. Kasi tinakunak oray paya sino ti akin anak. Basta dalakit di ebidensya kan saksi. Sige. Saan tayo apabot-butang ebe? Aramidin tayo latta ti trabaho tayo. Agdaak itilikunam. Kwan ebe. Bye. Nagkiti sinalbag. Sa nagabot nagdan, yadda mabalin na kan-impluensyado kat marami dalatang ti kayat na. Kayat ko adalusan ti San Mariano, kadagiti gas ti kagibungan. Nang runa, kadagiti drug addict. Pagbalin na ka drug free nga ili ti San Mariano, sagbay nga gibos ti dagan ko. Sang-sang pat yung gayam, Sir Lito. Anya sir, lito latahan Sir Jonas. Jonas latamat nga rodan. Angam sa balit ka sa sadyo itibiyag kita kami, sir. Amok. Angam kay kayat ko at Jonas latan tiyawag mo kanyag. Okay. Kasi katimakam mo. Kumusta kayo matangkan, Monique? Kumusta na kami kan Monique? Anya ti kayo asawan, sir? Amok. Nadagkat kayo iti tunggal maysa. Tapasaray agkuyog kayo pa'y ngag-dinner. Anya?
Kablaawan ka lito. Kablawan. Anya ti kahit mo asawan iti dayta, Jonas. Nasken ka di pa nga ilawlawag ko. Nagasat ka kan munik. Napintas lang arudan. Baknang pay. No ipapan mo nga agar-ara makinkwana. Magbidot ka, Jonas. Awan sa bali akay papananti kinasingad mi. No saan nakas na patagagayam. Nang runa, kat nasingad na kan Counselor Eloisa. Kasta ka di? Ngam tay ko naman napintas kan baknang. Apay nga rod abinaybayam. Ha? Tirigat na. Pinasakitam ka no iti usto. Tasaan mo nga sinubadan ti awan ka asping na apanagayat na ken ka. Lito. Naibaga na amin kanyak neta. Iso asaan mo nga tamat na mapabasol no ikayan na kan. Kat saan mo mat mapabasol no makasarak iti lalaki nga agayat ken kuana iti napudno. Ti loko. Ti amo na nga takit saan ko anadlaw. Nga adda kay papanan ti panangibaga na kanya kiti kasjay. Huray na kurapay aklaan kan nababatihadag ko. Naawatag. Ada ka naman ni Joanna si tayo dito? Uwen, nagsarita kami. Kaya nasungbatak iti imbaga na kanyak. Ah? Nagsawa na ka iti mati? Saan matkat di? Ang emnadlaw ko. Adda sa bali akay papanantikas diya nga imbaga na kanyak. Anya? Anya nga minti imbagana. Kasta ti imbaga na kanyak, Mungik. Oh, awan ti karbangan na anang ibagakan ka ti kastsay lito. Anya ko matibibiyang nakan ka? Awanan ti sirbi kanyak ti kasarmi. Maur-urayan ti resulta ti panakawaswas na. Wan nga rod. Ngam kas diya mati imbaga ken ko na. Pinasakitan na ka. Tasaan na nga inikkan iti patag ti panagayat mo. Kat na dyan. Tasaan na nagsasaw kat pimanaw latan. Mayam, sano ay kaskaso? Kanawan bibiyang na oray pa no asino ti pakisin na nadakan. Pakiayan-ayan. Mas daawak namin na. Ay, amom lito. Nakaikot din akon. Sana kung nagpalpalamakan kuha na iti ayak. Mungik. Sana nga iso ti lalaki dito ilubong. Kat mang namnama. Naragsakak tumatlaan. Iti lalaki nga ayat na kiti maikadwa akong taway. Napintas ka. Nasimpat. Iso nga amok adumtang dayta lalaki. Oh. Kat uri anyang tupay ti status wano. Klase ti panagbiag dayta lalaki no sino man. Naison to lakit ti pakariknaak iti na itong tuma panagayat. Awan bibiyang ti sabali lito. Uwen. Gusto ka? Ngem, no bilang tasaan mo akapada iti status iti biyag dayta lalaki. Kaya't nga tamat ni Mayor. Oh, Jonas, ang may saak nga anak. Kanamo, napategak unay ka ni Papa. Kaya't naasawan, anyaman ti pakaragsakak, awan ti rason, adi na kayat. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talagang maikawak iti kasinsin ko. Anya? Anya mo ti pakaikawaam kan kwa na sila? Naidumdum at ikinaragsak na nga inaldaw. Oo, ang mga nadamot mang parparagsak kan kwa na. Ay, gusto ka, mamunik. Nataer ni Lito, nang runa na formal attire. Wow, ha? Nataarken ka ni insan. Wan! Apay? Sana nataer iti pa nakita? Sila? Nataar, syempre. Ngam, narigat mo't no siya ti mangibagay ti kasta. Gaputa, kasinsin ko. Yan po datin bagak, Ma'am Sheila. Katsam nga dayo, nga dagkursunada, wanong agayat mo't kan kwa na. Nagdaksang gasat mo't ti mainlove ken kwa na. Apay madakas na
Ma'am Sheila. Saan ang nakalpas iti kurso? Nagpatingga lang iti vocational course. Kat nagpatinggamot lang iti driver ti trabaho na. Awan da, kas na iti dahita. Tinapatid, agin no studa adwa. Iti, agbalin, naayatin na. Sa bagay. Isungawan parikot iti dahita, Ma'am Sheila. No siya, praktikala kitan. Ngamin, nagayatak ngagpaiso iti di adal, kan baknang. Ngam, jak matpulos na karit na, iti panangilala. Pulos sa dinak inilala, ti tao anang ipaayak, iti ayat ko. Gaman na kiti full support mo friend. No problem. Nagdakil din na itulong tay endorsement ni Mayor Solomon para iti Dayja project iti barangay Tamurong. Wan, kayat ni Papa na pintas sa exit na kas Mayor. Wan narigat no mangibati ka iti pakababalawam. Ngam ko na damat. Uri ka no anya ti kinasayaat, ter aramidin ti may sa tao, agdan tulat tama ko namat ti sabali. Wen ngunit. Pud na dayta. Agsipud ta saan mo ama please, when no makontento ti amin. Akpaiso ko. Agdan tulat tama dilaw ti kaatuan. Normal sa dayta ni ti tao. Nangron ano may saka politiko. Makita da amin nakabasitan na bigdot mo. Wen nga Rod, kasta talaga ti konada. No nakapsut ka no ti Rosong, saan na sumret iti politika? Nagdermasyo, kagatwa. Haging kay ti mabalin. Saan tayong ipalubos nga't namatay? Win masugatan ka na tayo. Dakal ka no ti bonus. Ngaitad ni madam ka na tayo. Kasayaran na basta. Dahita, tingkari na kanyak. Isong arami din tayo amin nakabalan tayo. Ami deliver tayo nagiti kargamento. Win may sangpet tayo. Ya, ibudi ka. Ni Mami, Tonyang. Ayan na. Ada iti kwarto na. Dadawal. Apay nga awandakan kulas. Apaman anabilin ni Madam Ida. Nagdardaras na matapin manaw. Kaya't ko kung maida ka sa nga uminom. Inton sumangpot ta O sige. Mapanak pa iti silid ko. Kat no sumangpat dadawal. Tuktokan na kiti silid ko, Tonyang, ha? Juan, senyorita. Sige, panawang ka pa. Inaritay ni Jonas. Aginumda ka naman katatawal? Partak tiraw. Lumungan kayo at dagusan ka nagdi-pick up. Makamot ti driver ti truck. Bird. Paano kagatwa? Hindi masangwanan kan malikudan ti truck. Masapol nga dapak up. Kumusta, Dawal? Anyat madabag. Agturong kami, nagibudi ka, madam. Awan matlati pa record. Awan pa'y magkitay, madam. Good. Kasin karik ka na kayo kadagiti kakadwam, ada bonus yung kanya. Numay sangput yung ti kargamento iti bodega nga awan aberya. Ewanan, madam. Alang arudan. Bye. Bye, madam. Dakkel man ti sobre kanyak apirak. Kwarta man nakateng-kateng ako nada. Apaya nagsardeng. Nagitiad na iti sama. Tigpoy, postawan. Sinalbang! Dakasan, awagak ni Madam Candida. Dakitin samot tao ni Mayor Solomon dakita. Apay, Dawal. Na-checkpoint, madam. Taon samot ni Mayor Solomon. Ha, Pulis na ako na kuma. salbag. Sige, mabit lang tawagak ti Mayor. Uray, tawag yung madam. Bye. Sige, sige. Sana mabali na ma-intercept dadag iti kargamento. Agawag ka man. Doon niya Candida. Abay.
Apaya na ka di binaon mo ka nagiti polis mo amang checkpoint ka nagiti tao. Hunak man namang tad ka escort na. Apay nga na checkpoint. Awan pinag-checkpoint ko. Abangan mo sa balya bandag ti autoridad na gijay. Kasano nga rudan nagiti kargamento? Takalagat ang dayay, Mayor Solomon. Awan mabalin ko, Doña Candida. Anya, sinalpag ka, Mayor. Ayan din tad ko proteksyon. Oh, Ah, oh. ladingit at Doña Candida. Masapol adalusak kadagiti amin nakita ti kinadakas ti San Mariano. Sakbay nga gipos ti takam ko. Saan ko kaya nga dadakas sa pakasarsarita? Oh, aramidan niyo amin nakabalan niyo amang ilasat dawal. Uray makirangat kayo. Awan madam! Kami di mga mo! Sige, nga maganad kayo. Sige, bye! Oh, tiyak magustuhan tinaramid ni Solomon. Impagarap ko lakit din namang taditis court ka nagiti tao. Saan mo't kayam? Natay namin ang kakadwa! Kasta tirumbang kada ko na! Sige! Parta kayo! Pumanaw tayo dito, oy! Sakbay nga dapat umtang ang kakadwa na! Natay amin dagiti kundi checkpoint! Anya ti kunam, hepe? At napasama karangat? Pulis kontra dagiti matab nga smuggler? Kasta ka di. Wah, imbestigaran nyo. Tangay at day tinagbedingan ti jurisdiction tayo iti kabangibang nga probensya. Tumulong kayo. Sige, sige. Bye. Salpag na yan doon niya kandida. Kaya't napay adadailan tinagan ko. Piltak na ito kanya ka na basamak. Di pa'y na nasolsol bar. Dagiti nagsarano apang mapatay iti dua babae. Ken pan nakarabas na. Kastoy manan tinapasamak. Apay nga awan da pa'y dadawel to niyan. Sa dino tinapananda. Saan ko nga mau? Nagadun ti nainom ko. Saan ko matlangan ida mauray? Saan ko nga mo no? Sa dino, tinangibaunan ni Madam Kinkwana. Dan samot kalukon nga aramhidon dadawel. Anya? Si Kato niyan. Adda ka di amom? Ha? Awan! Anya ko matiamok dita. Maduktalak lang adar aramidon dadawel. Siyak amis mo ti mangibulgar kadagiti otoridad. Anya? Kasanon no? Noan niya. Oh. Apay adi mo ituloy to niyan. Awan, senyorito. Saan ko akayat ti makabasol? Ang mga nupatayin dakpay. Sino ti mang patay kan ka? Dagiti buaya, kukuha, senyorito. Ninto lang ang dawal ti pagdamagan niya. Sige, naawanan pa aramido kanyak. Nadala ang aramido kidi kusina. Panagkunak. Kat ado ti ammo nito niya. At dalakit din ay bagbaga ni Dawal kankwana. Nasaw kanyak ni Dawal nga aggusto kanto niya. Adda na sa kanyak na minsan ni Dawal. Paliiwak ka no ni Mami. Taamangan, no makaaramid iti pakaisag makan na. Makaaramid? Bueno, nakaaramid. Kasta ka di, Counselor?
dagiti nakapinaltog dagiti pulis. Anti-smuggling force? Oh, sige, Counselor. Okay. Agsarita tayong itong madamdama dito munisipyo. Okay. Tangay sika ti Chairman ti Committee on Peace and Order. Owen, Counselor. Okay, bye. Oh, at takadi dagiti smugglers diti San Mariano. Sino de kinasarita ba na nakastat itsurap? Tanga. Di man inyawag ni Counselor Kamba. Oh, apay, anya ti impadamag na. Ada ka na napasamak at pinaltog idirabi Itinagbadangan ti San Mariano kan Santo Domingo. Anya, hindi. Asidag ti baybay ti Santo Domingo. Kasmat lang iti ili tayo o San Mariano. Wentatang. Kat maatap ka nung smuggler dagiti nakarangat dagiti pulis. Anang checkpoint. Ay, hindi pa ilaan. Addan dagiti sayang gusang nga adda dagiti dadakkel a negosyante iti probinsya nga smuggling ti pagbakbaknangan da. Kasta ka di tanang. Kan adda pa'y damag nga adda kano dito'y lugar tayo ti drug queen. Kan smuggling queen, anak. Anya. Sana ka pabasulan doon ya kandida. Talaga ka di kayat mo na pugsatan ti panaggayem ta ha, Mayor Solomon. Anya ka di pa nagkunam doon ya kandida. Ha? Panagkunam ka di kat pakaragsakak tinaramid ti anak mo, iti anak ko. Apay may ramraman dagiti anak ta. Mayat langking ka talalaki ti mga anak mo. Ngam siya, babae ti anak ko iso adihado aking ka. Mayor Solomon. No amumla kumatisang managpasaran ti anak ko. Pinagbalin na anak kababati kinaltao na. Gapoy ti panagayat na iti anak mo. Nga ba niya tinsubag ti anak mo? Di na impayan iti patag day tangin na ramid ti anak ko. Saan nakapabasulan ni Dayta? Tabukod darit na ni Jonas. Wan! Ngam! Ha! Ladingit at doon niya kandida. Tilang may bagak kita. Isardeng mo dagiti illegal nga aramid mo. No di mo kaya't may karangukong ka iti gungugong. Karaman kanto. Ha! Ulit at timbaga. Rogyamon tagbalbalew. Kan mangisardeng iti dakas nga aramid mo. Ta sigurado asan kanto agbalikas kadag iti sumarunong agbalin alitar ti ili tayo. Sino kumat sumaruno ni Don Gonzalo? Di ko lang, kabutin ko. Ad-adda manan na ibaga Maniloy sa. Ad-adda na saan ko akabutan. Mabalin na saan mo ida kabutang. Ngam saan mo amay tarayan kan kabaalang alabanan tilindag. Anya? Nalawag timbagak doon niya kandida. Kat ulitak. Sardeng amon. Uno ag sardeng ka kuman. Ambok. Noan niya itati pampanunutan na yan doon niya kanida. Kaya't nakairaman. Ngam saan ngagbalin kanya. Danom man to niyang. Danom, darasam. Mabitla ang tamang alaak. Susapo! Ang naman ang guruod dito'y balay. Dunyang, danom na kaya Umayan, madam! Umayan! Diyos ko, anyaman nga tang na ito'y. Antuyin, madam. Anya, madam. Mayatan tirik na yaw. Mabalin naklata na panawan to niyang. Ayaban ka na napakasapulakin ka. Tiyawanan pa na sulubon. Karkaritan na ka talaga. Ni Mayor Solomon, tinakasari tayo iti cellphone, madam. Daga pa ila tita. Pagdawan na ko na. Ay, uwan, madam. Oh. Anya ka no?
sauna ni Mayor Solomon. Undayam, saan na si Mangput dadawan? Napanandang-tangap pa iso. Apay nga awan da payla ang kin Nicolas aging gaita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Adaw ti mangdaydayaw iti gapuanam anak. Ang naimbag no awan agsaksakit tinakam na kan ka wano dakas nga apal. Sana maikatay tatatang. Kadwa na pa'y tipin na dakas. Kan agpipin na tay dapay. Wen tatang. Ada dagiti lugar ako na daa hotspot no tiyempo ti elections. At dapay dagiti agkakabagyan. Agkakabsat kan agkakasinsen nga agpin na tay no kasta at timpo ti eleksyon. Dito'y ili tayo tatang. Awan ka diti kasta mapaspasamak iti napalabas. Awan ti napuutak. Ang amno ginatang iti butaws. Isaw. Awan sa matan ka dagiti napalabas tatang. At dagiti na ipadpadamak. Sino mo't dagiti concern tatang? Dagiti maatak kunak kuma. Da Mayor Solomon. Anya? Ang jaklaan mo ita Sa bagay, iti lang matsiguro na nga to a posisyon. Tatibinag ti sanggunyan bayan. Kasla, awan mo din, ta majority manipod kada kami. Idinto ta, dwala ang tinakarwar iti beneg ti administrasyon. Wingkat nga ta. Siyak laang ti pangibasarak tatang. Sanak mo't na naggatang, nakarwarak mo't. Marik dati na impuswan apa nagsirbay ti anak kaw. Maasanak paikit din kan ko ana. Danda ni awaan ang inanana ita. Kas iti dayjay. Nagsapadaman anapan ken dito iti munisipyo. Adda kano nasken apagsaritaan da ken Councilor Kamba. Maipapan iti napasamak arangad dagiti pulays ken maatap nga smuggler. Ay, malagip ko tinangag ko adamag. Wano taltalantanan ti may sa radio announcer. Iti nalatak a radio station dito'y probinsyame. Adda kano dito'y probinsya, wano iti paikit di ili a San Mariano, di maatap a drug queen, kain smuggling queen. Ay, no adda dito'y San Mariano, may salang ti amaw, a sobrat baknang na. Nilaang Doña Candida. Sa dino ti papanagyon hasta da karubwat ka. Napartek ka man ni Rabia. Awan maramidak, mami. Kan ado ti pakariribukak. Anya ko ma. Imbes nga si kasunti negosyo tayo. Ada in charge no katalag tayo ijay, mami. Kan anya kumapailat sa pulan nyo iti kinabak nang tayo. Anya? Saan tayo ang maibos daytan, mami? Nang runa kada kayo. Anya ti kayat masawan? Awan sir-sirbe ti ado unay a kinabak nang. No addamat madi apakasarsaritaam to. Saan ka di, mami? Nasaysayat mo't lang ti matay anadalos ti kararwang. Anya na kitang nibagbagam kanyak. Siyak ka di ti pangiturturungam kada kita. Adda kada kayo. No anya ti pagawatan nyo. Kan apay kasta kayo, mami. Adda ka di saan anasayaat nga aramidan nyo. Apapam ka di nga dama di nga aramida kakasta. Awan imbagbaga kakasta, mami. Da kayo lang ti makaamoy ti dayta. Kat no bilang adda,
isardeng niyo kuman. Oh, mamuisitak ka talaga, Tonya. Madam, tapos yaw. High blood yaw. Sino ti sana makaluksaw kat? Di pala nagkulpa ti luksaw ko ni Mayor Solomon. May nayon pa ni Jonas. Madam, Magatap sakit din ni Jonas, nga dama di nga aramidag. Anya nga tatimbag pagkani dawal kan kwa na. kanya ko mamadam. Ayawan! Agure ka. Apay nga tangawan pa'y dadawal. Saan damat asim mangkot idirabi, madam? Nang ibaunay nyo kidi kadakwada Ayawan! Awad kay Jayan Tunyang, sige. Makamuka pa'y lang dito balay. Adanas ka, napapanak. Hello, Counselor. Good morning. Mr. Mercado. Anya ka dito may pay ko, Ada ko malang ibagat. No sana ka makasingha. Saan mo? Awan mo ti appointment ko ang... Madam Sheila, mangisagana ka man iti merienda? Juice wenno kape? Anya ti kayat mo, Mr. Mercado. Juice wenno kape? It's okay. Saan kayo nga agtaktak pa? No. Sige. Sheila, oray kape laangan kan timot kanya. Okay, wait a minute. Thank you. Anya ka diti ko nam nga ibagam, Mr. Mercado. Mabalin ka di nga awisan ka para iti dinner. Ano niya? Di na ko mapaayan. Adalaan kaya't ko kumaapagsaritaan ta. Nagkumkumpo sa lang. Sa ko lang. Kantaan. Adi sige ka nun. Kahit mo asawan, makikuyog ka ken ko na insan? Pagustwak insan. Ngam day to yan, timauti. Sige. Mas tawag mat. Saan nakaasar doon na? Ngam iti day to yagun daway. Kaya't naman wano saan. Masapul nga agsardingin amang riribok kanya. Namin ano mat niya imbagam ken kwa na day ta. Ay ngam, saan lata amamingga? Ay, kasi tinakunakinsan. Maudin day to eh. Saan kuntun apagustuhan? Ay, sapay la ko ma. Apay, saan dangatan nga kinaawatan kinunit? Saan siguro insan? Nang ron kat nakapilan ti divorce da. Day talaan Agbabawin to man ni Jonas. Narigatan ama pasamak pa ti panagsinublian. Insan, dumakdakkel ti parikot maipapan iti maiparit at droga dito San Mariano. Well nga din san. Doa nagsasaruno akaso ti pamapatay kan panagramas. Wen insan, maatap kano napapatay kan naramas dagiti biktima. Sigun iti damag, posible a drug addict ti akin gapwanan kadagijay. Lupay nagduma dagiti suspect. Masapul anaing-inget ti pan nakaipatumpal ti linteg. Maipapan iti prohibited drugs. Angam depende. Nanyamat ti addang dagiti autoridad, nangro na iti ahensya a direkta akin akam iti dayta. Waninsan, damot division sa ti pulisya. Tunggal munisipyo dayta ti talaga trabaho da. Mabalin siguro makin naman ka iti hepe ti pulisya insan. Kastamot din iti Committee on Drugs iti Konseho. Saan lang nga maipapan iti maiparit at droga ita ti parikot, friend? Anya pa'y? Ti kaadda dagiti smuggler at taga San Mariano. May basar ka di daytay, tinaypadamag pa nakapapatay, dagiti nag-checkpoint, tapan nakabagi ti linteg. Wen, makapaalarmasan ka di. Wen nga rod, kasaritak to ni Papa. Kinapod na. Adda, naibaga kanya, may papaniti siya bukuin, kasi smuggling queen. Masapul nga balin tayo vigilant kadagito yung mapaspasama kita. Mangdadaon iti reputasyon ti Ili as San Mariano. Imbes nga adda dagiti maawis tayo nga umay ag negosyo. Agsanudan, no mariribok ti Ili tayo.
Ay, pudno dayta, friend. Iso, mangisingak ita iti emergency meeting ti konseho. Ket mapaayaban ni Hepe. Tayo ti agpalawag ka ito eh. Saan ka nga iti boundary ti Santo Domingo kan San Mariano? Tinakapasamakan dayta? When? Kalpasan ti meeting mi iti konseho. Mangaramid kami iti resolution. Amang kid daw iti joint council meeting ti dua nga ili. Tapno agtimpuyog kami amang kita iti solusyon dayto ya problema. Oh! Dayawi ka talaga ti kinasariwawag ti panagpampanunot mo, Eloisa. Deserve mo talaga ti agbalin ang mayor ti San Mariano. Ngamin, pasi kapag sayatan ti ili kang dagiti umili ti pampanunutem. Saan kayo pa'y larom-romwar dito bodega? Kan saan na maaramat dagiti lugan ngay nararamat yo, Dawel. Well, madam. Makisinarak ta kini Mr. Ong, tabayadak dagiti kargamento. Well, madam. Agsara kami matiti Kabarbaroa Seafoods Restaurant iti Kabisera, uno Capital City. Kano, madam? Inton rabi, Sige, madam. ganda kayo. Saan kayo nagdanag? May kan kayo ti bonus, kas inkarik. Nawanda ka sa mapasamak iti kargamento. Nangagyo, kakadwa. Isungag talinid kayo pa ilang diti budiga. Well, Sang-sangpet mau, ngem agrub-rubat ka man betan, kalpasan ti panag-shower mau. Adangamin kasi narak ko ataw, tatang. Mangrabi kami itirwar. Kasta ka day. Maipapan ka di madan iti trabaho mo, no, kinakonsihal mau. Saan, tatang? Personal da ito eh. Kasta ka day. Wen, tatang. Baga kada kayo ti pudnutan. Kasi narak ko ni Jonas. Anya? Kunak man Saan kayo kumangag panunot iti sa bali? Well, no. Saan yung ipapana makisinublianak ken ka na, tatang? Saan? Anak, Kaya't kwa kasarita iti maudi na pandaway. Kidawat. Adinak ko man riribukan pa'y. Tauray anyat aramidan na. Sana ko na makisinubyan pa'y ken kwa na. kasta ka day. Wen, tatang. Isara kon ti pusok para ken kwa na. No pa'y silulukat para iti sabali nga ayan. Sang-sangpot yu pailaang. Agrub-rubwat ka man matag. Kansos, una yan, nagtaor ka iti day taas suot mo, senyoritaw. Kasta ka dito niyang. Andan sakit di kadate mo Talagang adda. Kat agyaman hak. Tapinatgan na ti awis ko. Sino? Ay, ni Kadimunek? Saan? Ni Eloisa. Ha? Ay na, wow! Nagmayatan! Ang sana kasigurado. Noan niya ti mapasamak ide da ito'y apanagkita mi. Ngam noan niya man. Naragsa kaklatan. Tapinatgan na ti awis ko, tonyang. Ibilang ko nga espesyal akan ito da ito'y, Eloisa. Counselor Eloisa. Iloy sa latan. Tawan tayo iti opisina. Okay. Saan ko nga mo? No ibilang mo pa'y laang espesyal, akan ito. Numangag mo ti bagang. Ha? Pinatgatiawis mo. For the last time, Mr. Mercado. Anya? Maudi maten apa nagpakpakaasi. Ken panagkidaw ko ken ka iti pabor. Ken sapay na kuma. Tapat gana. No? Pudno na patagak ken ka. Wen. Saan ang nagbalo ti panangipatag ko? Wen no. Panagayat ko ken ka, Eloisa. Ngem.
Agpatingga ko malaangan dito iti amin. Ibawing mula ingan iti sabali day tapa na kaya. Sorry. Ngam awan panggap kun ang makisinubyan pa'y ken ka, Jonas. Awan pa'y mat ni Mr. Ong, madam. Wan. Iso dito ka pailaan tawal. Awan na, madam. Kat... Oh, Madam, nakiktot ka. Anyat nakitam, ha? kumita kayo tila misyan iti suli. Ken, ada nakasandyakan tila. Apay. Jonas kan Eloisa. Awan, madam. Anya ti kaya tasawad ay ta. Candlelight date, madam. Madam, adan ta Mr. Ong. Sorry, Jonas. Ngam, nupay kas na. Agbalinta ko mga agayam na ta. Kat, Wan Eloisa. Anya ti nakakigtutan. Jonas, kumita ka iti lamisaan nga adda iti dayjay apanta. Sino ti... Damami kan adda kadwa na. Sigurado ka may sa Chinese ti kasangsango da kintawel. Anya ti kaya tasawon ti. Adda attache case iti lamisaan. Saan ka ngagpadlaw Eloisa? Kan alak ida iti picture. Anya? Mabit lang. Ngamsan ko nga ipadlaw nga alaak ida iti picture. Apay pay laing. Anya ti plano? Awan. Okay. Adday ta. Damagat to ni Mami. No asino ti kinasinarak na. Anya, Jonas. Ada ka di pa pagsaritaan ta? Panag ko na kat awanan rumba nga pagsaritaan ta. Kat patgam ko ma, tikinig daw ko ken ka. Eloisa. Mapatgam ka di. Maaramid mo ka di, tikid daw ko, Jonas. Ikarigatak. No pa'y nasakit para kanyak, Eloisa. Sorry. Damamim. Pimanawan ti Chinese. Saan da pa'y mata pimanaw? Kat saan ko nga amuno anya ti pampanunutan nito niya kandida. Iti da ito'y apanagkita ta. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Saan ba yapimanaw tayo, Luisa, madam? Bayam lang, ina. Saan tayo ka di pa yapumanaw? Pumanaw tan. Kiti sa bali lang na lugar. Ti pa kasi narakan ta iti bayer. Awan, madam. Ay baglakit din ta dayo tayo iti enda. Anyat pa nagkunayo, madam. Nagtinawatan man katandag iti dua. Adda to altaw ang mapanak ti opisina day tangay Luisa. Anya, Wad, sana mabalinag sinubyan da ka ni Jonas. ada ka di pa'y maramidan nyo, madam. Anya katawanan. O sarap ti kwarta no kasapulan. Anya, siguro, muray milyon titid ko itak ni Luisa. Saan nun ngawatan, madam? Saan na kwarta ti itid ko? Anya nga rod, madam. Bala. Anya, Nga, sakbay day ta. Patulodak iti lungon kan corona. Awan ilimod ko ken ka. Monique, friend. Anya ka di dayta? Sangsangpit ko. Nagsinarak kami ni ex mo, Saan pa'y gayam nga ex, Tawan pa'y result ti divorce you. Ni Jonas? When, pinatgak ti awis na nga ag-dinner kami. Baliktad siguro tinamnamaan na. Namnamaan na nga? Nga, umanugot ta.
Takayat kun ti makisinubyan ken ko na. Ngam, nagpapakasyak ken ko na. Kinid daw ko asardangan nak kuman ariribukan. Tawanan ti panggap ko ang makisinubyan ken ko na. Oh, kasta timbagam, kat anya ti kunana. Ikarigatan na kanong aramidan timbagak. Anyan? Imbagak pa'y nga. Ibawin na laingan iti matang na iti sabali. Langgong namin ni Jonas. Friend, sapay la kuma. Ta sumardingin amang ring kanya. No kuma, ikaw, may tisabali akong taway. Saan, friend? Saan ko nga igasang-gasat tibiyag ko? Siguro, no awan dumti nga sabali nga ayat kanyak. Agbiagak mat nga ta? Nga oray awan lalaki itibiyag ko. Oh, come on, friend. Anyan day ta? When friend, basta ita, nakafocus ti matang kong iti panagserbik iti ilik kas konsehal. Oh, sige. Nakastati ko na, friend. Ngam kuma, saan mo isira tapusong para tisabali nga ayat? When, silulukat latan, friend. Ang, saan na para ka ni Jonas? Sige mo ni friend. Baliwan tanto ti agsarita intun bigat ha. Good night. Okay. Sige, friend. Good night, too. Saan ati panagkita mi ka ni Jonas? Tiyata iti panunod ko. Ti pan nakakita mi kadadton yak kandida kajay restaurant. Anya nga tati masaunay ta. Magmada, nagsao kayo kang Jonas. Wen tatang. Saan ko maharumba nga makisinara kakpay kan kwa na? Kaya't ko kasarita na sayaat. Iti maudi akong taway. Nasaya at no kastanak. Katsapay na ko nga. Tasana sa bali ti atapan ni Donya Candida. Iti dayjay apan nakakita na kada kami kan Jonas. Ay, anya ko ma. Huwag mo't kit diya. Awanan bibiyang ko tatang. Padaanam ti mabalin nga aramida ni Doña Candida anak. Tatang. Saan ko mga agbidot nga agiwayat iti dagas? Ta saan ko nga atrasan ni Donya Candida? Agtuyin ti kapen, senyorita. Agyaman akton niyang. Talaga kabisadom ti timpla magusto ka. Ni mami, saan pa yari mo rin ti silid na? Uno, saan ka di pa yan nakari? Saan pa'y mataray mo, senyorita? Wadda kaming kahit ko pagsaritaan mi. Kasta ka di? Bakit ni Dawal? Nagkapuy tayan dito'y nagkape. Kunana ngagkarwas. O sige, mapana kita yan na. At dala ang damaga. Akita na ni Doña Candida ang nagkuyog dahil San kan Jonas, Uncle. Amang ano pananutin da diya bakit? Ang nagkinaawatan damanan. Ay, saan ko nga amaw? Hangam sigurado day ta. Hangam patsak akas ti panunutan da. Anya lakit din nagpaiso titawan niya. Awan mo't dakas nga aramidin ni Insan Eloisa. Ay, saan kumait ang maawatan baraw? Hangam may salaan ti amok arasawn. Gapot kinakurapay may. Basol nga ro din Insan Eloisa no nakurapay. Kat isot inayat ni Jonas, salaman. Dayta ti saan ko nga mo Ang amangkel, impet ng kanon ni Insan Eloisa kan Jonas. Adinan kayat ang makisinubyan kan kwa na. Kan impakpakaasin na. Di na nariribukan pa'y. Tungpalin nga tamat ni Jonas dayta paraw. Dayta ti Jack mo, Uncle. Kasta unay kano aliday ti rupa na. Idi agsina dagan insan. Saan ko nakita ta nagurayak lang iti kotse. Ay, mas daawak At damag ni Monek nga anak ti Mayor. Nga adda amay kari kumakan kwa na. Kuma?
Angam nila tamat ini San Eloy sa tikayat na. Ay, anya lakit day ni ayat ngagpaisaw. Mauray lang ti final result ti divorce da Jonas kan Monique Uncle. Ay, kasta ka day. Kan may isa, saan mo tanakayat ni Monique ti makisinubyan kan Jonas? Hosto ka nun ti panagsakripisyo na. Ay, wan ba? Saan ba? May sa ti lalaki. Kat ang mga no adapay kit din nalimad apa naggusto na kan ka. Anya? Uncle, adayo ang mapasamak dayta. When? Nadagkat wano nasingad kami ni Monique. Angam, kas may sala nga gayam ti amo kagapuna. Kay, sika, ada pa naggustom kan kwa na. Aklo na Uncle. Agrok babak. Angam oray pa'y makarit na akto iti ayat kan kwa na. Kopi ko paklaangan dati arik na. Anya? Italiman ko lang iti kaunggak, taamok, sa anak ama ikarit kan Monique. So, kasanaw no adan dumot kasta arik na na. Anya? Day daw iti laglagi pa baraw. Uray na ata akayo. Wano dayo per iti danong, no kanayon ang madadang iti apaw. Sumgad. Anya? Ken iti tayak ni ayat. Awan na kurapay. Wano baknan. Nang runa no puso ti agpitik para iti tunggal maysa. Nabagas dagiti imbaga niyang kalipe kanyak. Angam, nariga ta mapasamak day jay. Ken awan turod ko ngagpod no ken Monique. Nauray adan tuman bilang marit na ken kuana. Jak kaya ta mapayak. Wen no masugat ti pusok kapukan ayat. Akas kan insan Eloisa. Pulos nga awan maipagpanakkel ko kan Monique. Nangruna ta, mayor ti amana. Sabagay, podno ti kunan niyang kalipe. Awan imposible no ayat ti agtignay. Bilibak kan ang kalipe. Kan uban matkit di. Kas kunada nga rod. Love can move mountain. Handa ka day bakam kanyak, Jonas. Adala ang damagat dawal. Anya na yay. Akan, congrats, Jonas. Apa ya kablawan nak? Nagkinawatan kayo man kaya man kan kam si Lor Eloisa. Pagkunaam matitikas ta. Nagromantik pa itidikyo. Dinner with candlelight. No kasta ti pamatim dawal. Nagbidot ka. Anya, Impeteng na. Adinan kayak pa iti makisinublan kanya. Ket kinid daw na. Asar dengak kuman arang-rangan. ket, nakapay kamatan. Sarte nga mon. Saan ko ang masungbatan dayta? Ngam, agtali na iti kaunggag. Iti puso ni Eloisa. Saan ko ang maibaga? Numalipata ko no saan. Okay, iswa. Wen gayam. Adaman damagak kan kadawan. Anya na tangamin. Sino jay dimtang akadwayo iti restaurant iti rabi? Ni Mr. Ong. Mr. Ong? Wan, nyamsan mo nga ulit-ulitan ngay balikas. Tapilido na. Kasosyo ni Madam iti negosyo. Saan mo ka nga mamo? Saan? No pa'y ado dagiti gagayam ni Mami a Filipino-Chinese. Sa bali ka rin ipangipapanami dinajay. Saan man? Ang damo ngamin a makitak. Awan rumba nga pagdana kami tinayta, Jonas. Anya ang negosyo tinagsugpunan da. Saan ko nga mo? Tasan ko matabibiyangan da kita.
Nasaya at tamom timbagbagam. Natural, madam. Urayawan patagmi ka na kayo no maminsan. Kinaluban kalatagan, Jonas. Nasaya at launa ay tinaramid mo. Magandad kayo, madam. Isardeng niyo kuman. Tamang ano agbalaw kayon to kat naladawan di amin. Isursuro na ka di. Saan? Patigmaan lang na di, madam. Saan nyo ama ilang mangidag na nayon nagiti nasabang aramirin nyo. Dawal. Mga nudakdakkel ngam tibagiyo, tibabawi yun to. Sigurado ka, iha? Wan, papa. Iti sumarunong nga elections. Ang kandidato to para konsyal. Agniya? Wan, papa. Ah, Kasi ti plano. Iso ka na ti isusurot ko kani Councilor Eloisa. Tapno mamamudak dagiti tao. ala. Agdakin ka no na itati kayan mo. Saan ka lapdan? Kaskada kayo, papa. Kaya't kumunti agserbi ka dagiti kailyan tayo dito San Mariano. Malagaron. Rogyamon tiyagpakam mo ka nagiti umili. Dakkal tinamnama ka mga bakaktumat na mamandang anaklat ti Mayor, papa. Dakkal na ita, apo unak. Wow! Napintas launay day ta plano mo, Nick. Suruin ka. Kat amangan no number 1 kan tupay. Ngata? Wen, dakalabanag ti kanayon mo nga isusurot kan insan. Kat ibagbagana asi kati anak ni Mayor. Gusto ka, Lito? Masigurado. Nasaya at launay noon katikat kayo kan insan Eloisa. Ay, last term ni papa. Siyak mo ti sumublat kan ko na. Ang madamag ko man, anya talaga ti rason wano nang duron kan ka, asumrak iti politika. Dua ti kang runaan dito. Umuna, kayat ko amayaw awan tinapalabas. Suno, kayat ko tinananay apan ang lipat. Talaga lang ha? May katwa, kas ka ni Eloisa. Kayat ko matiag sirbi kada kiti kailan tayo. Nagpinta sa panggap. May mayat kumapay, no mayor ton ni Insan Eloisa. Kat si katibi si Mayor. Ay, sa bagay. Dila mamin adaw gaaglabas ti aldaw, baraw. Wan nga rod, Uncle. Saan tayo anapupuutan ti Aldaw? Eleksyon tumanan. Ay, wan nga raw, agasum day ta. Kat dakkel abentahe dahin san Eloisa kan munik no agkatikat na. Wan, alam talaga nga ta nga alaendan ni Eloisa kadwada. Isuman din baga kanyak ni munik, Uncle. Ay, sa bagay. Dakal ti impluensya ni Monekin Mayor Solomon. Ay, husto ka, Uncle. Ngamin kat patpat gan launay ni Mayor Solomon ti anak na. Ibaga man pa'y so Jonas. May papanitian niya, Mami. Nagsinubyan kayo kadin kan Eloisa. Nagkunaan nyo iti dayta. Anya ti kaya tasawan ti panag-date yo kan Eloisa. No, ibagak asan nan akayat. Gapo kada kayo. Anya. Gapo iti inaramid yo iti. Apa naging nadayumi. Saan na kun akayat? Nasayat no kasta. Kat nila kuman monik ti pamaisam. Kabadya tinaramid mo? Tilang makunak, Mami. Saan nyo apilitan atel mo nagtibanag? Ajak matil mo. Anya garo dita. Agdiborsyo kay kin monik. Kat no saan nakamata na kaya at dayjay nga Eloisa. Anyat mapasamak iti biyag mo. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.